Day. Check your time, 27 minutes after 20 minutes after 6 a.m. here. Well, today being Monday, the 27th day of the month of October 2025. And it's a beautiful morning here. And I pay your chamo kwabadi about deal 106.9 Jumedia. Ya tunidin send Anidaso Wɔhɔ Obia. It's a beautiful Monday morning here, and we are here to give you the very best of breakfast on your radio. Good morning. Make today another wonderful chapter of your life. Make today another wonderful chapter of your life. And I pay me chamo akwaba. How you deal? 106.9. If it's Sabre, I copy some no pay no group about Jumedia Aircos e Anidaso Wɔhɔ Obia. The Aircos we are see fana one man Ghana. Any babyano, and yet not enough. Yedin Semino Abreu would deal 106.9. Together with my able team, Orion Shaba Kojo Sami B. A executive producer, Samuel Kojakwa, Zigibi Kofi Taylor, and if a team need not take channel pay ya, Yedi Medio, Yedi Brewer, and I pay my Mimusao, so what promo at the same. Can't get us in Lumba in supernatural mineral water. What a darama, and Yemo Aquaba, Bona Rive, Sandazua, Obake, Yemo Aquaba, and the Aba Anidaso Wɔhɔ Obia, Jumedi so. Now join you live on Facebook, Oba. No, I share link, no, I'm a fufrubin so to me. I will be and a pay. We're streaming live on Facebook. Join you live on Facebook with DL 106.9 Oba. No, I share link. No, I'm a ofufrubin so to me. I will be and a pay. So we join you live on Facebook. Also, to me. I will be and a pay live on YouTube as well. But therefore, minua bema and a pay. Yen she ye hun cry kakra. Yen din komo kakra. Yen tu ye hun for. Now, what can Acts chapter 3, verse number 1? What can kwasi honoma? Medofo. Acts chapter 3, verse 1. What can the kwasi honoma? And I pay me pesemi no di enkomobi. Was it very maybe no what? I saw it down pro for fair na no. Very maybe no what? I saw it down pro for fair biano. Now was she a Peter and John? Beremano, was she a Peter and a John? Ebra was she a Peter and a John? As some wakache one say, we yesu dimo, one Nazareth ni yesu dimo no, sorry, na fa okete. As some a Peter and a John. I catch a bear man and what take. I saw it down proof of fair no. As some a Peter and a John catch her and said, one Nazareth ni yesu dimu no. Sorry na fa okete. And the pay. Erade ma won share with Peter and John. And the pay. Men pai ba me ba man say erade ma won share with Peter and John. Now what we mu? Erade e ma won share with boafo. Na sorry for wa wade. Sorry for usika. Sorry for our visa, sorry for our country, sorry for our dreamer. Sorry na share wukuno. Sorry na share wire. And I pay. Me pai ba me ba ma no. Now what me pai ba me ba ma na se Nyankopon. E ma won sorry for wade pa bi a ache wa brabo mu. Erade ma won share wo Peter and wo John. Twedi ampo Nyankopon won kan ho. Wo mo akoma so ade nyina embremo. We NM Pie Bar and a pay Mabo Eddie Amount. Good morning. If I'm a Hitman, from a Bracabna, Marching. Are you ready? Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia.
106.9, 25 minutes after 6 a.m. here. And it's a beautiful Monday morning. Yeah, then Yankopon said. I'm out Friday at 059340 0534 050199. Live on Facebook, live on YouTube. Hello, good morning. Hello, good morning, Blackman. Maybe I try to pay your frozen. And I pay me the address for you because if I wish you what I wish. I don't pay your name, Yankopon say. Blackman, I pay you the Yamian say. Then I saw a queen in name or the air run I watch you from Yantatin Carboni. Papa, and I pay your throw. My wife do moon silence so good. My name and Banny Minion. Everybody is throw. And I pay my NCI and Peter and John. I want to watch you. Amen. Send you a quack or a canoe. Amen. Everybody and Mr. William Yamia would say. Everybody, my wife do moon silence so good. Cabranin and Banning a busia. Any dear busia so. Everybody, Casa, now watch you. I see me. The baby Musuni is sign your hound to your name and in Pingu. Everybody is thrown. Now watch you in here favor. And what you're calling your name, we are not moon to your BBM. Everybody. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me pass you for saying. I don't need to go no buju. I don't pay your name, Yankopon say. And I pay me the Nyamiasi, no je, na nado way do da. Braka bra, and I pay when you ma be ya maye, you piano Benyani say. Ya see a boom last week Saturday, ya start another week. On fire call, on fire ba, I was in dream. Braka bra na pa, Nyami show. And I'm saying, baby, young son, now did bread the piano pa, Yami Shrow, and I put person cheer, Mamma, Ewa, and Salazar Manjo, Auntie Mary, comfort in DLF collectors and first of Virginia. Amen. Amen. Good morning. DJ. Yes, sir, me patch for saying. Nyamia dum, who ya dear? Me patch on me where pa. The Yankopon say. Your friend is Sako, the American Fitama come to I don't pay your name, Yankopon Sako. DJ. Yes, sir. The Nyamia say, there was some of the Amayan. Say Yankopon no me. No me share in Peter and John. The share in Peter and John. And no Yamin Shira, everybody. Amen. You are no pay me the Nyamia say. Emma me so for penny. Honorable Bishop Richard Gerondo Che Ayagbede. Adonai International Ministry of War. The Nyamia say Papa Bakope, the friend Papa one. The Nyamia say Emma na brabo ne na bushia. The Nyamia say Emma menso me ne bushia. The Nyamia say Emma mi nia zila ne na bushia. Amen. The Nyamia say mamri kuwa ne na bushia. Amen. The Nyamia say ma Asante Zongo ne na bushia. Ena 49 nana ene na bushia. Eni DLFM 4 ekuo ni nyina. The Nyamia say Emma bushia kuo ni nyina. College Association. Amen. Amen. Me that say. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch you for saying. Hitman, patch your family. Me catch a track in New Town. I don't pay your name, Yankopon say. Hitman, now what's your quapura between? Near the home one, Quania holding. And I'll pay touch the mother about you, Moji, dear Muafusania, a Christo Naye and Star, Nidin and Yamuka. And any penny in Yadista, Empo weekend, dear, no Vinny Shastens went to me and Penny. And pay yen some fata, a Yamia doing a home bro, the baton stack a steer and a toy and so boy and home buying. Your bride that is there with one. Yes, sorry, no baton pain in so crame, yet an estate. So a dear young quan near home here at Chayin and the way selection or day I come home, not doing it. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Mentrin plan up here and then Yankopon say. The da Christian Yankopon say, and the pension, the nation. Was saying at the saying at King Crumano Paya. Oh, Minia, Ayasita, and I'm a dema or Chetian for Yankopoa, or Shet Menamiri and Masua, or Ma Yahoo and Massem. Menam Akondaway at that Namiasi, at the Pastor Ebenezer Ado, a Penticle to software, Chedi and no war, and if you were Mancasa and the soft penny, Pastor Ebenezer, Pastor Emmanuel, ATV, a Penticle to software. No, no, yet district pastor. I was soon credible, but that Yamia Secretary the money. Man, Kempra, Macau, another place. But that's you. My 10 minutes to me that said. 106.90593 406565. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning, oh. Auntie, give me a picture at the saying.
Adomani ahwe ye mu ne yewo. Ye de Nyankopon ase. Anope ye na Nyankopon ase. Ewrade asan ye na de ne biem. No crepa. Ama de patchen yen. Aw. Wa hwe yen so. Na wotwe mu ne nyina wasan de yesi na wotwe foforo mu a. Na ya dom ne ehomobɔ na ewrade de ye ho yen. Anope ye da na se wo bambo soronko a wo de abɔ yen. Wo yie ni adoye a wa ye yen. Mesi emframa ye hu me yanto ye ntue. Kona kɔhwɛ wɔn wa oxygen si wɔn so. Ofeso ka thank you Jesus untimenka. Wo de awurade de wo nkwa kyɛwa no pɛi. Fasedama no. Ye de awurade ase, me ne me ma ne me nananom. DLFM abusua kɛseɛ. Wo ne wo yere no ma. Aw, nyame onhyira wo ne o motivation samo a wo de ma yɛn. Obi bia afa no de bɛbɔ bra. Obekɔ nanim na ebesi ne yie nso anopai nyame hwɛ ye nyinaa so o man Ghana emu nipa mofra youth ene mpanifo Awurade abie ne han na to yem so a anopai na ya seda ayeyi ne nkamfo ne yede ma no enye se bia ye se enye papa bia yaye eya domara kwa eno de adom yen eno wa bie yen so na anopai asa bofo ama yen me bon pa ye se DLFM abusua kase mo difi ne mo feedback Awurade ma ne nya sumdue nyame nka mo mo ne nyame nya adwuma Anti magi Nyankopon enka wo so. Good morning. Mr. Majito. Asante Zongo. Papa. Anope ye na Nyankopon ase. Oh. Asafi wa ya de kese ama yen. Tan se ya ti amunye hun enka. Ya se ya danasi. Danasi pa on koso an kurakura yen. Na ba bia yetimi ngura no. Ono akasa mbie kwanto mo ni timi ngura. Na timpa ode ye fa ye na ne jembe to asase so. Na fa hye na nuonyam. Papa na ya dwua da die. Ma me nto nwum tiawa. Mi hwe onyambe sum no. Ansa na wawo. Ewiase ajapade nyinara ye be da ni eja. Oh, da sani e. Mi hwe onyambe sum no. Ansa na wawo. Ewiase mu ni ma nyinara be twamako. Pedase. Asante Zongo ya dase. Good morning. Father, good morning, Hitman. Me pa chwe frozen. Vexing bada ko. Kwa kujiji global mkatefe de Christian. Anope ye na Nyankopon ase. Anope so ta party na yen kwa kacha fon kwa wona yehu anim ne anima. Na ka che Kilian po Nyankopon se adum nyame meda wase. Eda wase. Riviere ni sara meda na se mewi aseman ene omanga na omampen na abuafo no nyina meda na se. Ma DLFM ko fa ba wona na adwuma yefu nyina Hitman Samedi. And one account in account. Amen. Amen. Yes, so yeah, that's it. 0593406565. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Me pa chwe frozen. Mama. Mama na pay na Nyankopon ase. Mama pay me da Nyankopon ase ma wonkwa. Amen. Ati Nyankopon ase e ma dire me fo nso mo nkwa. Me da Nyankopon ase kase ma ye ma na me spirit la fo so no so ne nkwa. Odo a o guto ne nkwa. Auntie Mary Lakeside ne nkwa. Wasi Madina me so me na mabusia. Me boss. Me da Nyankopon ase ma obi ankwa. Mate. Sa share sibia bedroom presley. Papa Yesu. 0593406565. Good morning. Hello. Hello, good morning, Mr. Hitman. Me pa chwe frozen o kase free him fa. Oh, me de anopede me de rest and kase free tema 21. Anope ye na Nyankopon ase. Oh, anopede. Ebeka ne se de na na me de na asida no be yanyum to. Tuni nyina. Osime sunjo ama Jesus. Woniya waya mayena. Yebe sunjum. Yebe na ye. Yebe sheni dine nyunya. Yebe sunjum. Ya ebe inayo ebe sheni idine nyam edana se
na so no be hu ye mobo obe hu die la busafo nso nyina mobo obeke on be me yankwatentin ni ncha hodi wom na bibia mi akase nyankopon no aye eda na se na mi eja oba nkonkoni di no amen 05934065650 050 good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. Me patch you for saying. I tell you do me because I don't go to dance man. Do you do an opinion na Nyankopon say? Oh, you made the radias what he say we be hands on kwa. No we say na yo han. Take commander but you mo je for Sunday dia. Nyankopon as to as dan kwa e de mano. E de na see. Then I see. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Morning. Me patch you for saying. Yes, me piano. Piano na opinion na Nyankopon say. Ebio. I have a God who never fails. I have a God who never fails. I have a God who never fails. Who never fails. Who never fails. Forevermore. Yewo nyami bia otisada. Yewo nyami bia otisada. Yewo nyami bia otisada. Otisada. Already. You don't have to. I'm going to let this money. It's Sister Mama. Market. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Brother. Me patch you what pomo to say. Yes, I don't know where. Nyame adom nso hu ye na Nyankopon ase anopai. Akos de ka so a. Ye na Nyankopon ase. Brother, ana trenya nya ya mama dia di kan ama yen. Okay. Mama dia ni si ekoda ye no. Mama ya story. Na mama ya hoden. Mama ya hu na mi onyam. Ewie eboy, Ewurade ama ye de ani ehu a. Na anapai nya me kan se akọ. Me de Ewurade ase. Me da na se woni bambo kese. Me da wona se sana bina binyara. Papa come ni me ma ho. Papa come ni me kunu ho. Ewurade hye so. Oma ye hu mastem. Igina so ka se me da wura Yesu ase. Ene de Ewurade nti de nim emfa nkyira amfrankre. Ne ye koye biara. Owura Yesu oma ne ye yie. Ono odidi ma ye bidi. Ono awhyema ye bi hye. Papa ye kwati ye bibia ye ye de biara da. Anape me ka kire Ewurade se. Ono ni mani da so. Ono ni me bu sentim. Mi pegya mani kira soro a. Ono Ewurade anim na eto. Anape me da wura Yesu ase. E wona dum na hu mobronti. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Baba. Me patch you for saying. Again, the comment is I'm a tompa bomb last. An opinion na Nyankopon ase. The Nyankopon ase. Wa fine amen. The nyame ase, mama my Ghana. Baba mo so the damase. Ya me damase. Wo program am wahye. Program we one in papa. Ye bibi ma o se yi na ye saneti ami shiramu ya mo ya ma ye ami shiramu customers o pampra mo nya tabakem ho nyina radin shiramu mo ni maso o manya bia beke bia ma nso dama yere ma dama yere ma ina she ko ponsa radin mo bolo na kase ma ye ayo ka ba me ye ni sa do no ma Mr. Metia Bibio, Ama Jesus, Ama Jesus. Mr. Metia Bibio, Nadomara. Amen. Right, me that's it. And pay 05934065665 0534-050-199. Yeah, then Yankopon sep. Now what you for Friday assembly? I said that now the Yankopon. Hello, good morning. Hello, me Yankopon. Me patrol. E frozen. Patrol again. Eji ana pay the Yankopon say. I'm a pedi da utu fu Yankopon say. The name Mechi opini ho. Okay. One afa ne omega. You didn't know kuntum ekata so no no jefodum edi ani. Na chefu fu nso onye sa. Ohun mabo. Ye nipa. Ye wani so ehuna bi o. Ye wa so nso ntrefen.
Woman when you come as a son or child. Anka, the dear was so many people to my end. No snap of Gaman Muja this unity. She saw system who would jam one. And she energy and say, Chidiampon. Often double Mujam and Shayan. You did ye young and you kiss to woman in Muja. And plus will be young, not more folk will be on brain more. Was some man champion in Yaya Yalasa. Mobo, let a journey tunnel and sooner or the more. A junior kiss to Hunam, then soon you kiss to Muja. Now on sign your this is so or try about tonight. Woman in Enquiries. One more song by one count of Busham. Now one show tonight, maybe big Pierremuno. Among could be no dear. One for him and shall one in Chum, and shall said was needed to be a slam. That may be a bar. You put in a new clan. That would be and was before 18 hours as so when now John used to the meeting. Amen. That's a good morning, Hitman. I thank God for my life. I guess in a coffee every time I come in to 11. I thank God for my life and my family. Extraordinary from I say. Good morning, Hitman. I don't pay a tinkwamo. Oh, Jadi, more for Sunny, I lay a dumbinti. DJ Ganama, let the free bitch let the band pay. 106.9 Anidaso Wɔhɔ. Hello, good morning. Hello, good morning, Bracomla. Me patch your first saying. I shall me. Namia don't me who your pioneer first saying. Na me kasa fidu. You, I not pay any yanko pass. Me Benjamin. Hello? Ma bia out me so. Ani emba be kasa. Awe na pay. Benjamin ni achako. Na so abibia modern story. Come on, Pachamet. Madeke maui. Ikimila madeke mauyo. Ikimila made. Kajo tupe. Madeke yawai. Ikimila made. Made o. Kajo tupe. Ikamade kaya wai. Amen. Amen. Good morning, Hitman. I thank God for my life, my family. From Shiloh, First Lady Botima. Good morning, Hitman. How you doing, me here? I thank God for my life today. It's your life from Christian Village at Chimota. Johnny live on Facebook with our comment to Fatua. I feel you're breaking for me. Madam Sarah Pamphlet of the Bank of Ghana. I'll pay you what the Yanko Pass. Auntie Sarah's what the Yanko Pass. Amen. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me patch your first saying. I from a band because I fit about 5. I no pay any Yanko Pass. I no pay me jam a bush and name. The catcher rather said that I see you and I say, Amen. Amen. Hello, good morning. Jamia do me who you pay for saying. Nana no pay any Yanko Pass. Tuning na. Ella me extraña vivió. Amajise, ella me extraña vivió. Ella na Roma kwa. Senichi di bini vya Yeshua, nkedi na mechi ya mano. Di mano famfa.
mean, Pedria, and I'm a cra. It be you right there yet. I'm a bushia, the fear than I say. It was only one of my end, a boy of boom by now, what she have a private tree. Young someone is here. Yeah, can I send us in time again? Yeah, can I say in time again? It do not send my dofful in Nara. It do not say the my precious funny Monsieur Foynara. Madame I said the man, dear Monsieur Foynara. Madame I said the my hate man will bushia. We don't know, ma. With the movie, yes, more general. Then you get to the young get a best for almost to be a yes, Christa Mojano, and say one to say. I made them better women, they are one of for a man on between one and get some of a minimum. They were just so a GM or yes, amen. Amen. Hello, 619. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Debbie. Hello, good morning. Hello, good morning. Me patcho frozen. What is that? Nyame adom ye ho ye pa. You, patcho na na ti comfort me for big pizza. Ana pay na Nyankopon ase. Patcho ano pay that Christo ase. O wana dum bebre a wasan de adum ye ano pay. Wasan ya sorry free ye kateso. She anya ye. Wanje she afien sam. E na adum marakwa. It's ano pay me that say. Me that Christo ase. Emma me man mo nyina nkwa. Ma me nana ma se. Ene ma safo ma. Ene mo amu studio ho nyinara. Me that say. Emma mo nkwa. Owo Yesu di. Amen. Amen. Hello, good morning. Too bad. I was here, how did I say I was here? I upon Yankopon one kaya who are you free air quadrumay. Fire and co for him to fear some dream. Yeah, baby, sir, my and Sanka. Then I compare Juma, my and Sankabi. Bani bedroom fear some dear man. Like I said, Beneza, that was sick. Baby, I wouldn't know about bedroom. I don't and can be at home. And I don't pay a deal. 106.9 and still, it's the breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. Se baby anya media betu baby say no my trust se baby anya media betu Ebeneza 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 anya media betu. I'll praise the John in the message about us. Good morning, Brock. I thank God for the gift of our beautiful week. Another beautiful week. As we start this new week, we pray for prosperity and success in all areas of our lives. Happy Sunday and come on, Yankasa. I drop a baby. Zilla John, and I do it by good morning, dear friend, Messi Kuban. Live all the way from Italy. I still to come on the show, let your stories making headlines this very morning. The National Daily School, Wakatamu Botswana. As usual, Sammy B. Benton, I say. Let's go.
brought me out of the rain. And a phobia and a word one birthday, your mama. Happy birthday. Brought away the Happy birthday, and come on, Madre John. It's your birthday today. Wabapa Frida, honey, your birthday. Happy birthday, and confirm out. And I draw a fat Texan. Happy birthday to you. I try Mercedes crunchy, and your birthday. Happy birthday, and come out. If you're drumming, happy birthday, and confirm out. Gladys Ofori. Juliet Sodami Buadu, and your birthday. Happy birthday, going out to you. Shraba Kajo Sami Biatna said, Mariana Femi Makwajo Aquaba, and I pay you come on from all pa. Mariana Femi Makwajo Aquaba. Rakajo, good morning. Yeah, good morning. Bibi Abokodian. Yamia Domon, sir. Yamia Domen, so Mehuya Pa. Ebeneza, baby Wadiana Biduni, Ekase, Asida, and Kennedy. And how was your weekend? Everything was cool. Everything was cool. Yeah, sure. And you're born Arrive Aquaba. Why? All right. And I make us Ubake. I take him. You take him, and I mean Kobake. Nina, the other can be. And near Aquaba, Ubake, Memo Aquaba, and I pay. And I pay Waba, minimum so in some do one about major stories making headlines in the national dailies. But could you not pay? You bet you in the two for send the DBA, no, as usual, Obambuchi or Nafino, one that the force. Could you mammy to it? All right, Braco Brian, and I actually am putting up as a name for support here, and so throughout the week in Munina, in fact. Yani pina ne chance make us be blenana or no every more within the week, and some of us and we are fortunate and we are still alive. We need to thank God for His mercies and protection. And an opinion and listeners now or no eating across the globe. We say we are so grateful for say every day piano they tune into DLFM 106.9. We are much grateful for their support and make us say Yankopon Koswa more in a tea for no by now on show so. Na oma wonom the maximum protection na omo I can't be more person by almost bit matter na dwumadi awdo yedi no ne metumi akonkan edi amai right yene ya me ase ne na tie for no so ase right but other pain na ye hye ye hunkuran yeah na nkomo na me ne atiefo edinom okenkan Acts chapter 3 verse number 1 okenkan kwase ho no ma was ye bere bi duye beye no miensa what the Bible now, and I saw kind Bible commentary now. Was it by 3 p.m.? Son of Bible commentary no. Echimu. Was it not very maybe tia sorry down proof for fair no. We see a Peter and a John. And I pay now what you mo. Men pie bar me body me na would see DLFM. One now would see Anidaso Wɔhɔ Jumedi. So will be ancient Peter and then the John. Ebra be man is Peter and John no. Asem wo catch on say what Nazareth ni Yesu Kristo di mu ntino sorry na fa okete anapay Nyankopon ma won sorry emfa wawade won ma won sorry emfa osika sorry for visa sorry for wakwantu fare na chese wukuno sorry na fa wadwuma se Peter ene John ba sa ba na brabo mu no wose sika ne dwetade eni bi what Nazareth ni Yesu di mu ntino sorry kojo weni nkomo a anapay na me ne atiefo eche right ade ba ko ese nipa ye hye ne nso ewe na kwana badiem bebre no ani say sometimes the whole wish no that's not what maybe God wish for you nyame wo niama ono no peso ye ewo wabrabo mu and ebia de nyame peso ye ni sa wo ma nyame kwan wo ho e ma ne ya be ma abrabo no ma konka ne se de wo sene se de wo pe no no eni say ohwe nipa na wabubu oda ho no ma na ote aso dan fefe na no no
na botaye ne de open na ne se anka obenya bibia free adehye a besena kwa so ehye mu dem akwakoso manyame na nkeja wanye kaka de apodwe na no bet na senka Nyankopɔn din se de onu susu ye nyame anya ne sama no na mom nyame de ne fa kwan foforo so na sika na no ope no piska bet nyame amama anenti na Peter ne John ka cho sika ne dwetɛ de ye ni bi and shene so ye se Nyankopɔn no obo ye na ya na wonim de ye mayen esen de ye pe di uti ano penti ye ono nyame na obo wo no hwede mpo Nyankopɔn onim de hiawo de oye beboa wo sen se de wo pe no na aya ne aye ni penti no edum pempenso bi a se de ye pe se de desire ne ma hodo ya koma ne ye kra pe no se yenya ne sa na eha yen eni ye yemfa ne senka Peter ene John Emma bubu ani no be de se yemfa ne se 1 billion kura na se eyobi na de ne kwotena ho ana meboa tinipa no be yi ni hye na ode de aka na ma no and owi obesan kwa kwotena ho abiu ana meboa won mo wo kwa mo sresrade no se ba se nipa na wo srade no se wo ye yalefo no ti hwilim ni piana se me na adoma na hoto na ekwa no am sure se obi firi ho yeah aje makoma mo adwene se omo ne de eye saate bia na omo ye peso mukum na omo fa saa kwan so didie omo de oyade a bibi nti wontumi enya adwuma na wotena kwan ho sresrade ne de se ne hoto na se nipa kro no on ha ne ho kogina kwan ba kwa ye adwuma enti hwide mpo Nyankopɔn Emma Paul Peter ne John nyansa se no enipa na wote no mo no enya se sikanti ne wote na mom ne tibia na wo mu no ontumi nkonko ye adwuma eniti na wote no ti sa na tie de a monsa na yade ma the situation entra ena koye barrier ma adwuma se ma ye denti no monsa na yade ma no soro nko na ho to no wi a dia aka na no abeka ho enti se obeka ya wo kan Matthew chapter 6 I think verse 33 downwards oba bi o ka se mompere hwe osoro ahene ne tene na ekane na dia aka nyina no ode beka ho ama isini wabi ho no ma asa won saka wi a ne ma aka no wo mmɔ ho mpa ye nhwehwe enye wo na abeha ho ahwehwe kira kwan eno anka se beba automatically na no abeba enti mra senior man ho to no no hwehwe di mirika kokodi adanse and ne ho ato na wi na so da no wankwatena no bio because from now on we se ne se opeyira obi anya ne simple kra bibi opeso we yibia no wa hoode on so betimi aden ayebi enti yenhye no so se ne mabi ho no ma ehia ye ne anyame nim ne mom akase Nyankopɔn beyi ubu afama on eye mmere eno so se yade ba akon ese nya abotre obi ho no ma nka Peter ne John begina ho se ye ne hwe demand ya wan se be sore ye nyazreti ye ne so fam kwase asem so franko no ha mumadi papa ye tia mo ne ekoma de meni ho hanjo pe aduane sika akoye me hu ya wo se dem paibo anko bedi na tem kra obeka ya nema saa akofo otume ne ho pa enso edu ba bia na yade kwata ye no na so aye hyepa no e got a point ono ankasa ne made ena ka chene se wati odifu bi nka na se nipa kro no oba pe ne ho beto no odifu no ba ya na ka kire ne se ebura ya wo ha no to ebura no imprension na ahonto senior kotum 6 times no odifu eli enim din no se se me na bedimi ho agro no mimi yosra ni penio kuyam do be faso na krachi no kasa woni trimo yes na oka na kura wanko wampene ne bufuye na papa ye kan su papa e wo kurum han ma papa ni su papa nyina atwa me ho ahia ana na me wanko tom major general iso we na me nkotom de krachi obedimi ho kawana position na okuta do asa obedimi ho agro na officer agro ne yedi ni kuruma de opa bia me de be ma wo obetumi asam yade na me fa bia opa bia ma wo na ka je me nkoto abura mu mprenson de what do you mean odwai pa enem na ba wa ne ka chere se miura o kan soja brofo what do you mean no say na ba wa ne ka chere se miura inti oba yi no ka say manisika adan ne ka sanka wo nya na osu nka no be mana abro so no say na we die wan nye wo hwe o se kotom ade nti na wo nya siti en kotom keke na yen hwe die besie yi no say okay waka mate senior kotom first one second third fourth fifth sixth times en koye si ade ameya koyi last one me kopa na sanye ya on akwawi match ne pa ma na hu se me ye bema senior tom wi ofie ya e kire din ne yere ni nyina akọ edu ba bia ye sitie ka ho enti nyame nim de hia yen but nyame yi ye boafo a ese ye sitie ade ba akọ no
me say ye den ye je sitie se wan ye sitie nso a wonsira na betumi atwam o se wonya gidie no ye sitie o se kwadwanwum do on my to trust and obey trust and obey wonya gidie etachire wie na wasan ayi sitie aka ho ade ba ko ade bia no e work hand in hand say wentumi amane nyina nya adwuma amomu a you will never succeed emfa wonya gidie wie a e se wo sitie ye den etato so wentumi anya eton work nyankopon ye principled god the opeso ye no na kwan na ha na opeso wo defa e se o ma ho kwan ma na fa ho ente sa enye adwuma enti obia hia sa boafo na brabo na momu no e se nya gidie na afi nso sitie kan brabo no ho ente sa e be ye den amayen nkonta betu bentum e be ye den pa etem bebre wo wontwetwede ye hia ye boafo na nso ye nya sitie ya prese mpompo ma ya pai ne mika sei oba bi ko hia ne boafo esenko bo na brabom ahantan ne dwenti be ma na gya na kiridi be ma bi so hia oba bi ananko ye gudu po be bo na ma na brabo no transformation apa ne ho beto no pa na so ahantan ene dwe ya kaka ben sam ne sabia dwamanti wanye sitie anto no bo ase ene oba na anya dwene osranse wadi te du pempenso nya me ye boafo mayen but etu pempenso a pride ahantan ene dwe ne marketing kitibi bon se na abesi kwan na san hira na eba no na aboyen enti ebesere yambe yi boafo no na momu no eba yenya abotre na yenye sitie na yenye gidie ntagire yetu ho na mu yi a ebeba yanya ne saade a ebedu baby de yepe no yame de ba betu ye na ase pe ba de betwa ne boot akoto baby said ye name ma ye ya nkanya me anya adom na ba wa no tie na nke kire din nti yenya ne saa ne mo said ye ya ni fura ne hu na de no bubuani no esode nante ye no yenya ebrema ye ho na ye to ye mbo ase twa nyame yenya gidie ni sitie a bra kobna de yepe bia no ye nsa beka ne mresem. Right, we should trust and obey. Major stories making headlines in Shabba Kojo Zambi. Atina se kwa nyo bre ni Ghana 40. Black Obra meda sene akwanya wo de mame na yemfa akwanya wezu mfa na se ne nchia me ne tifo a wonom etie ye infre chichiri ene benche ye ne nkasa twede amponyankopon onhyira wo mu nyina lo pe na tifo no dosom enam bre ne ntina kase bebo bodin a ene be ha adwen pa nti ntum bo bodin ne bom na omo dosom pa Central Region 4 etie ye sanso na Eastern Region 4 etie ye kra ha no musen kra bo premantam fo nso etie ene memia pina na wo mutia no pa we ya infa dwumadie no emu ode pa wo mu nyina ye kra do ye kase nyankopon onhyira wo mo pa aguran saba aguna kwenya akon swedro mankesim winipa apam junction apam manford 4 ye chiache mu nyina no pa kase twede amponyankopon onhyira mo abedo mo abepima no mabo briwa sort pond in fact mu nyina Cape Coast etwema baka so an potem nyina ewutu senya na ewutu breku mu nyina gomwa akramanfo ye chiache mu nyina no pai na ye ntinsim krabo premantam sire ni tue ne nkronkro no doso pa tamafu ya shama mfu igbetire ene miambia ne pina sanso na kra Newtown ho nyina mu nyina team ala adwofo ene La Paz mbomo doso dome ene nkronkro awodo ye chiamom na ensem no aba na kuwa krata na ensem no de nam ne doso pa na yento ye boase na intutu na asra ne abasa na ye magana fo hu de yakọ ne de ba ewo kuwa krata hodo num na anapa yemfa the daily guest kuwa krata no eni kan ewo kuwa krata mo boso no emu am na aka ne mahye bedwane edema adehia wonom ewo Asen Central abato mpesua so eye akom preko Canada ohene Japan ne foni eda kuwa krata na nime no na ye bena headline asem no asem titire pa so akuwa krata ande pa ye ni no chirimu am Canada Japan in fact we dwapa ne buafu bio na wabontra ne se de tibe wan hwe ni ya MPP wonom primary se be koso no wan hwe showdown foforo ebe sensi se ye ya emfimpim mienadionum yensa emla na MPP amayoko no ekwa akopa wonom Frank Atwini ana Ghana mampanin dada na de danko akufuado eti adwomode na tichai ekotai akane omampanin ebedre chiri dada na Alhaji Mahmud Bawumiachi ema Kennedy bufu pa ma abato no course in fact obeye video bi chire mu se Ghana mampanin na danko akufuado hwe ni obama ni showdown pa na omu chire ma asem we ni ahwe ni ye besensi bio nti Canada adwapa wa threaten another showdown looming in MPP primary sinimti munhya nenso said ye all canon no se mantumi ama
bibia mu na ho fan na mkoye mo kataso mu aso ese metwa fufu de afa ne kwanchi de ahye nanum de a obekire mo pa mo ahunu say yes ono ye bemma bi a onyeja na ho sa we wadwen so obebu no kwase a ontwema okram nti hu sensem no akompre ko Canada ohina Japan e de aba abetudwa na mekese no eye openipa aka ne no ohwe oman Ghana nkitahudie so kudwo opon kroma ofon se ye be ma hye betwani enfoni da ha na mo sei na the delegates ko akrata ne ba ma ne ase okirema free speech in danger opon enkroma ekirema mekese de Ghana foi yen kasa bo ampo akayem esense Ghana mampeni John Dramani Mahama emra Ghana fo eja atumi de hye ne nsem se omra meye Ghana mampeni a ogina mu edema ND Samanyuku no okirema oba yi no Ghana mampeni John Dramani Mahama ana afinso ND Samanyuku ka Ghana fo kasa bo de hye yenjem wano manya kwanya media ha o man yentumi nka ho asem wo ye se wo kan na hunahuna ye ba bechew apapa usum ede wa national security fo akache okirema oman Ghana mra bi hu hyehya hodo ampenifo dam kuntuna so ye no ebedu baabi no wahwe ni ya wo oman mu a se wo pese wo kan wadwen ma bi ha wo a ebeye den pa ede ma oman enti osere Ghana fo monso de o na mahodo bi a Ghana mampeni John Dramani Mahama ene ND Samanyuku no ba ye no yanhwe ni ebedu baabi no Ghana ni bibi ha wa wontumi nka ho asem bio e wo man wei eye delegate ko akrata ne musima hodo de pa ya ofon ase ayirebi ma hye betwani a ka ne kra no yo soafo a ohwe oman Ghana nkitahudie so wo man mu ne den eden kudwo opon nkroma onumnyamfo no mu nsem eno no na ase hodo ma bio no wo kirem se I'm the best to lead MPP Baumia tells delegates nti brakobra akane omampeni ebedechi ono kotu Frank Adema MPP amayoko no ewo mfempem yinu ne aduno enan abetomo no ne nsem da ha no msenifo ni da ha na wapeja ne nsa akowiem na microphone esine ne ma opojam na okirema sese yidie yakopon ya adoma MPP amayoko no wonom abatomo koto akwakopa openipo bi de omanim de omakobɔ hyasa aseso ewo mfempem yinu ne aduno nwatwe abato no mo no oyo no kuto ne nipa osefata se omoto abane de mana ontimi ndi MPP amayoko no oman Ghana hwa munti omohwe na wonom ansa na ho ankoto aba no fama nipa afro bia ifri say so moye ne sade a se de tie bia no kunmudie mapa bema ede aba MPP amayoko na afri nso oman Ghana nyina ma oman ye hwato sente sa na moto aba ne de manipa afro a wedie mato peteto na bra ko bra hosem so a abetodwa no enie Ghana fo nyina nim krata feta so miensa e wo delegates ko akata me ba mane se akane osoafo no hwe oman Ghana ho bambo ensem so former defense minister asem we no me boss wa na me wura ho pa Dr. Edward Omane Buama ene nipa mako a wonom ekan ho mkonya nkwanhia e wo boase ene ne potem ampanifo te sabe se yedu amanfo so a na yaka ya nomti mama me wura ho anopai na infoni eda ha no mesi no Dr. Edward Omane Buama sede aye na funu mumma na mekese die eden apapai enka atiasefo ho biomra na osom oman Ghana na domkuma no ekiremu a bepem samra yekese no emra nkwanhia ni siye ema helicopter we ekwanya nkwanhia ma Ghana de hia omosom oman nipa makomako nwotwehwere wode monkwa no na wonum hwe ani mu se enka we die NDC aban mu ana mote ebanwa so na Ghana mampani John Dramani Mahama wana uti adwaisi ne ba ne se na bosha hodom de hye Ghana fo bepem samra yekese no moka kire yen se play no bibi wo ma ye friend say black box na anyehwe nti no mo betumi ahu de si ya ma sa plane crash ne ba bepem ne e kire din Obia nte ho asem wo man mu bio enipa mu we bepem samra we no ye ntumi ahwehwem ehunu mfomoso e koso e ma sa plane crash ne si ye bepem samra no na se wo man ye nsua hwe amfiri mo nkwanhia hye manipa hodo mosoma oman mu nipa makomako enwotwe nyina ewu ma mba be hwehwem aboa manka ye hu de kudi esie na ya boye ho ban se be ya yekoye ni mu no ebi ensensi biewa e kire din to mu kire mu adom kuma na se ni mu yada Ghana mampani kama akwa de se hwebu asem ya ya wode ho manyim bomode ande tu ho na mo na ni mu yada ye hu de kudi epot esi ya enam so ma prinka hye esi ya Edward Omane Buama nipa makomako nson Mutara Mohammed mo kohwere won mo nkwa no ye hu na echina no
yɛna yɛ ho so sɛ bɛyɛ ebi enkofiri yawra ɛwɔ mayi ho we ni nsema hodo a delegate ko akrata no ɛde ho amanebɔ ɛde bɛsom yɛ anɔpa yi na yɛntu fane yɛnkopie mu ɛwɔ the informal ko akrata no enso dipinam na mu kyerɛ mu a krata fa tosumi no ɛwɔ the informal black obna bɛka ya emere bi yɛtwam sɛ wo fia na hunu sɛ wani apuru nsu a ane ade ato wani na wuyia na mma otumi kɔ na o maame ana abatan bi de nufu nsuo n'achi de gu wani so na aboa mu sɛ ne de aboa pa ma obi anani ya ne yade nufu mu nsuo ne tumi sɛ yade pa na the informal kura katan ba ma ne sɛ breast milk not for eye treatment okay mother's told enti katafa etoso emieno e the informal ne ba ma ne sɛ yesrɛ mu ada abatan a wo hɔ ana obi aba mesrɛ me nua ba mani ayɛ kɔ sa na dwubuja na de ayɛ no mehu sɛ de ato mani ne kura ba mani so na odu nufu so no gu sɛ bema mani no so kuro na kɔ mani so yade na aba no nyina bɛkɔ no mu kyiri mu ayɛnka nkyerɛ mu nufu nsuo ensa eni yade enti munyae wo yade a wani ekekawa fa kwa yara sabia na mpenifo nhwɛ mfamɔ mfa nkogina batan bi ma ne fa na nufu nsuo ngu wani so na nufu mu nsuo no nyade a esa yade esa eni so yade munyae na de mo yɛ no enye kram na informa ho akyire mi sɛ bawomia wakasa akyire mu a nipa wodo a ono mo ekotu franka ne de ono wane nipa o se fata o monsa na ho ode afutuo de ama delegate ne nyina sɛ mutie de a ebesi mu yie na onya tumi pɛ mu nyina so mbedi de ne manya ne saa de a maso bɛyɛ hyepa na project kankan ho sensem na no informa de bia ba na wokyire mu a aban lawyer penny ono kran sino osoafo a ohwe omaga na atete ne so ne funi da ha no musei oniminyamfo doctor lawyer Dominic ayenne funi da ha no musei na katafeta so miensa ena Obama na say corruption fight no attorney general warned against media propaganda trial nti ochire man sma hodo aye mra no aya ekoba sempenifo de mra kwan so efa so atu ho na mo a edu ba bia nsam kyerɛ dwuma yi pii ne abɛfo ntenta so nsema hodo bia mbo kaka propaganda emwa kra te ya munyan sa osere mu ada momomodea sɛ nsɛm bia ɛwɔ mra kwan so momamra no intake 8 course na mra no nya adwuma na munya asɛm susu gyagugu nsɛm bi ne no nsɛm ahodo a emra tia na mo ka ne ade ba sɛ mmoa ema nsɛm ahodo mpɛso mo de kɔ ɛfa mra kwan so boa na nipa bi o mudi o maga na dwirim pro ne kankan na yɛtwe mo to de ato anwemu no munya na mra na nkasa enye adwuma no ho sensem no Dominic Dr. Ayene ede ho nsɛm de aba na asamba kwa bɛda na fo ase na ayɛ nsɛm pii katafa tosumi no ɛwɔ the informal kurakata no ɛba amane sɛ AIDS Commission decrees youth unprotected sex culture enti ɛho nsɛm na ba na wɔn mu kyerɛ mi a asɔya ɛhwɛ ɛyɛ HIV AIDS dawurubɔ so wɔ man kan mu ayi kan sɛ AIDS Commission for AIDS Commission for kyerɛ mu a mmɛma titiri mu yɛ mmebuna ana ma mo yɛ mmebuna wɔ man Ghana mu a mo ne mo ho deda na mo mbɔ mo ho ban na tadua mbɔ ha empemu socks mo nhye bie enkata mo bodua ho no ehu pa na empenefo kyerɛ ma mekese de HIV AIDS no ehuri sɛ kwam ada biada nyade e ba nipa nsa ka bi wɔ mamu no epantoma sɛ dade Lumba nwom enti mo hwɛ ne yie pa na sɛ wo yɛ bebu no na wawade a ma wani nkɔ yere ho won wade nso de a obi ntumi nhyɛ otwintwan sɛ ka ba ma kye wa ham na mom ɛyɛ dan a obeti asa bonten de a mesrɛ wada bo ho moden sɛ twede mbɔ ha we ni bo nya dan ma hu sɛ nka bi wo hu DJ Hitman kra na eboni condom fo bitumi aboa ana meboa ma hu sɛ aka bi ana akyire din ɔno mpenifo din sa wɔ so nti wobetumi anya bi ahye free nti ɔmo sɛ bo ho moden sɛ enwani mu ya sɛ wontumi enka wo nanto so na besi kurom guto di a yesrɛ wada enmanim yada tadua mbɔ ha ma wo nsenka bi na wokɔ ha ya fa bɔ ho ban we ne yefrɛ no tadua mbɔ ha sengad sɛ amanfo ebo modea ekɔ akɔba ma so kosi akan a footballers na mo bibia mo de hwem kotodwa nim yefrɛ ne sɛ sengad ɛno no wo hyɛ no obi di ne mpaboa kura ne buutu no twa kotodwa nim kura na enka bika wo hyɛ sengad ndada na wanya ne saa pa de a wo no oba na kwada wo saa kekede akrache yade abeti tia asra no ebe yehu pa te we de monam ho so mebunu na maba na
ene nkokora na mo ni nka mo yere mo ho ade biada akapema kapenya gro na so hum samom saa na mo kono woro saa no ma hwe ni ya enti be ho ase wa hye ase fon kakra ene be ho na wa ye kudwo to ekire din to mo ni na ho na ese no make se dempenifo ekire ma ato atese pa mo ni anda mo ho so a ma hwe a obehye wabusu ase ehun sensem no na yenkopie mu ewo de chronic kuakata no so de bi no manopai na ode akane wosoafo no na wohwe o my Ghana kua yensensem so de din ede Brian de champon na omu kire mu a meka sei de Bernard Champon wa sheki MPP wanu primary race no presidential ambition for na mokakotu frank akope o mampani akonwa no wase wabamu nani bidi abide no mu kire mu a meka sei de okopima sentiment mu a okokra Bernard Champon ena sentiment mu mpo no ade hye pina de na chikura o motu cha de amano kura se ne Kennedy ohina Japan wa sentiment mu katafeto so mienu ne miensa ewo de chronic kuaka tare mu no Bernard Champon okokra okwadrum mikatrom okokra akene de Japan kura no mukecha sentiment mu no Bernard Champon watu no na sansan Dr. Mahunu ba wumia so kopie mu wo Eastern region so a omu kire mu a Bernard Champon atu no kura asisi idea eye info analytics global info analytics for hwehwem no say die Bernard Champon no amanfo ni so di ontu franka ni bida onye bida ntiwe die o obehwe bi keke obeda ne ho adi akeka o se hwe enya saa akora mo hwe ni yie na American tenta me wo fa se Bernard Champon de ba no se mo hwe ni yie a wa hwe ni yie na afamundomu no obebede nkunim ewo MPP wonom eye presidential primary race no obebede nkunim ti ho sensem no eno no na Mahama tightens nose on corruption. Enti Ghana mampani ani abere pa se pro de kankan de onya de obe sososo ma ebunti no na ani abere pa okonkode aboa na pro ne kankan hodo ekoso ma Ghana mu no etimi abrase no ma Ghana yetimi akọ yenem ego omayi mu na yenye sika etimi ede aboa manema konkan na ba omi adwans obi menu to bury late father in Brekum ti Dr. Manu ba omia mekese bon homa de akwakoboa eye obi menu emetumi akwakra ne papa echikura kura kretei ede ho amanebo ede aba anopai na the Ghanaian Times ko akata ndi bi na bra ko no chirima ene e kwatempo a mehwesuo no emu nyina ye setum me akobra tema ne potem aye nsempio tema ne potem street bobs ahodo ho nyina no kodwo to enipa bia ko wiawia katefe teso dumie no omu chirima ne street light ahodo kwantempon so tema kwantempon N1 so nyina ba kompo ni ho e ma nam tema kwantempon so a e kwano so nyina ye setum uhunu babia enti we ye hyenkan na se woka no ne highlight ne se da nya papa wan hwe ni ya obenya nkwanhia enti ha adwente penifon so de ne tema N1 so street light ahodo na ne nyina ase no munkosiesi na mwa na kwan mu na ho na ehu pa de moment ha adwenye pam na free tertiary education for PWDS start next academic year president Ghana mampani John Dramani Mahama de mi say krata first etosudu ewo the Ghanaian Times ba ma ne say adehia momadi dem no Yankopɔ ya adoma ya makwan na ye bie school a mobenya kwanya ma wo pese mokɔ intraso school mobekɔ ni free fa na kwa intraso school mo amodi dem no mobekɔ bi free ma mo so ma mo ni sika ne ade no ene matumi akonkan de ma mo ewo oman emu yefiri wa no ne mfa ni fa nkyere mo ewo the new crusading guide edibinam na enkra no echire mu a mekase die baumia bono ene bono 8 ena hafoto no in fact e kon kan pa e ma de hye ni abre se de tebia pa ne de nsa beka o ma hye ne bo se de tebia obedin kunim e ma otumi aba betu franka ewo MPP amanyoko no edimu na sanse na to asset not sold for 22 million enti penifo chirima yan kan kire Ghana for say eye to tema oil refinery for no wono maja pade bia ne ho maton de ma obia enti sanse small de beto dwa no mommo no muntu no pa hwi mommo ntu go ba bi kura no kura no enya de a
ebi ewo mu sisi kura na montumna kura na Kofi Anum family runs from appeal in Ayer Texas over Regimental lands into Regimental Ayer lands no black obran sensem pina na ekoso a man so twen ahodo na ade ekoso na mekese mu chim se Kofi Anum abusuan de sisi ade American tenta o matu afiri mu no appeal ni de o manya nko bi o ho sensem na no ko akrata no de bi e de aba ene so eye ko akrata de da so no eye the new crusading guide ene de ho amanebo e de epa ye na yentu fane enko pie mu ewo the Meridian newspaper no so de binam no kiremu a KGL Group's chairman wins a year for Bees Best of Africa Leadership and Innovation Award. Into where the muchirema a year KGL Group chairman no or my remember I say pa black obra. Ya bo bia baso pass or work any home pass or boat to 20 man ma kon kame jume ku to mini kon anim na efra adumo ku aduma papai ne mode boss ani wadin kunim se yemfa kwan foforo so ni dwuma no oh ne mode boss ani a eye di Meridian ko akrata no ete ho amanepo ete aba anopai na bawumia our journey together resonate as Bono is and a half really behind his vision ete we de Ghana man panin da dabe de chiri eni mun semsem ne de se de yakon de sada na kunimdie na na ekwa ama na ko akrata yi ede ho sensem titiri no Bono man tanim enya asem kuma kura YMPM the Delhi Searchlight ko akrata no ede aba na I am not a troublesome person Kennedy a kompleko ohene e Japan akane asensentra ma se bedwena no kura yen so mfimpi me no miensa ekwa prayer senkeja MPP am yoku mfa tumi ma no no nkwaje tumi mfa ma wono no nkwaye o mampani na o manfa ma no wakasa no wachirim so Obia ompe basaba iseye kura I am not a troublesome person Kennedy Japan nipa bi kana Kennedy die ono de bia de ni bubo mi se jata sa ne ntokwa wa na fa too much to mo mpe na asema ba no mo ntoma na o chim se nya nokre enya nokre onye sisifo oye obi a mpanifo se sabe se opam hu fa auto no bema ompe sisie eni ntina se obi pese osisi na o man ho kwan nti eni nkire se oye obi a opebesa basayo nti mu amo cancer bone fa na ho no mu nya nokre nim onte sa akra te sa ba akokra te ho sensem eno Now call your boys to order MPP present Hunivari calls out MCE and MP on attack by NDC party tax. Inti kratefa tosiduno no. Na wale muchira meke se dia ya diam. NDC amanyo kuro ma wana mo prisia Hunivari abato MP swaso. Sadia mo tai MPP amanyo kuro ma ho no mo no ehu pa. Enti omo penifo no MPP amanyo kuro ma de mpeni adesra dia to. Wano mensin krache NDF so ma se bedwanim so sra wodo ma da. Ehunehuna ene atata na doso sabe ya ban na aba no ha adwen ye to abawi a o mampani ye Ghana mampani ntimunyai na de ekoso no ha adwen ye pa ko akratain e de hon sensem e de aba Samson na Mawili School 1075 who grows green and yellow in celebration and so eye Mawili School na e wo ho no so in fact o ma celebrate kese pa in fact e konkan pa na wotwi ma eni gisem kese na course ho do ma Krokratai at the Haman at the Abana Prudential Bank offers breast cancer screening for 200 women at Abuabo. Katafeta so and crown the daily search as I don't know, so make say the Air Prudential Bank and penny for a new form kukram. Ya dear Mushimu at the money pababura and ma by Saha no 200 Omuna Kosha Munufuma Capre when men be a hunts and some at the upper. Na clear and present danger. Muhammad's cyber security amendment to destroy digital space. Cyber security or cyber control. How the 2025 amendment threatens Ghana's digital freedom. It is some de abana Sam George phone da Adam say. Na dom kumani chirim se Sam George omabo brada onamano wakunkun sa. Eni enchia kese a wagini kurumnya sem kuma na sada Ghana fo hu no nsa na nya sa na wote na mu kirema aye cyber security amendment ampanifo ye no uma be kan kasa board ya hyeyem abetata ye nkeke wo manyim nti ehu pa anti Ghana fo nso de na se ahwe ne ye ne gya Sam George ena afi nso
endi sama yoku mu mpanifo no ye de omo pa bedu baabi ne sa amendment na eba no wo ma betata yen aka kasa body ahye yim se de omo pe no mbeye na mo di empa mo no santi ehu pa anti Ghana fo mo nso de ne ahwe ne obetwa fufuo de afa ye kwanchi de ahye anu mu a eba ha dwen na point ko aka ta de binam the Ghanaian point e de binam na the nsema bapa na o kire mi se eya badwoku a Ghana mampeni John Dramani Mahama ate se mo na hwe na nipa hodo bi a wonem nam kuntu na se etufu magudie esei omanga na yensase ene akoye ne yensuo ne atena ye no eyema ho ban ne yenchi wo mkogye ma na mra ene wo munni no omaye omade ne bi watumi akwakoche nipa makoma be yedu a wonem Chinafo Chinese fo eye illegal miners omache wonem atumi asizi eye akode pii na mekire weapons and afins equipment a omodidi dwuma e wokote kwan so mankrenso eye abusia eye operation hodo e course makwa akwache wonem a kratafa eteso emienu wo the Ghanaian point ene ebo amane ya mekese de yatese moda enipa makoma kutu a wonem Chinafo bedwakwa mpinifo atemo ehwehwe ensensema hodo abo na macheche illegal miners makwache wonem a eno so yense mote edema oman Ghana na yanko ya nimwe na yanto adwumadie ni so a otumufo present a year cumulative gold coin to Commonwealth Secretariat katafeta so enai na mekese de okupie mu ewo eye Commonwealth fo mpenivo akachi a otumufo asante hene otumufo osetutu opemso de wote krawle homa so sekutu sepebam asante hene etimi edi gold coin etimi de kwa ekopie mu ewo eye Commonwealth fo wonom Secretariat ho nsensem no so edi about mi se wodi asede pa ne anigye anaba ekososam na Abronyes attack on Kennedy Japan omu chimzi se de akofa basabasa de pa German South delegate meeting emu akwajeta amekese de Abronya DC bono mantemu titrene de ma MPP abanyoko no ana afiso akane masebe dwen de ma de hia wonmo asene central mentemu ho ase ya eda saa penu meni wentemu no akwajeta mamekese de putupru nyama bi kwaso ewo German South ho no ma delegate fo no omasha se ye meeting ne ade ne ma kwaso ho no mo no enko nka na mpenifo se sa dwobe omra na saa basabasaye no entimi enkofoma ne ho sensem ede aba ene anopai na Supreme kuwakrata ne de binam Supreme chiremu a Bena Champons momentum ne de sisi de asege pao menu kratenta woden nam no bebre na kobo na bomfia se Bena Champon de o dianya o mebo bra bia dada na mikase de o mu chiremu a kwa na nimu no wa munim mujija mo hode ambe hu ane ato aba na wie na Bena Champon etimi ababedin kunim ewo abaton sanso na Bossman family accuses afienya police commander of obwa ma ntokwa hodo etimi akoso manso twim ni nyina yensa asesem ya antiwedie Bossman abusua eno no wa afienya ede sombo kese pa ede abo police commander ono no wa afienya omadwa pa katafeto so nwotwe ede ho nsem ede aba ene anopai yankoya ni mu ene yankopie mu the source ko akata ne de binam no kirema remove biased judge Adubuahen to Supreme Court aka no penipa no da signal bill ano na wo kirem se ne den ede Adubuahen kirem se ene wo hwe Supreme Court atemu won sensem ekoso maga na mu a o makodi amanyoku bi achi ana attention na ekoso anto wasira o ma sai enwani ya da o mo matemu no mu na ho fan no munya kataso mu aso ene ademudi o moje a akwa ya ban bi afa no mudie no emwo man ene atemusem nti o mosira o mada o munyi political lens into baby ingu baby kura na ha dwen Baomia energizes base in a half bono ene bono east regions ene ho sense wono eno no nti Baomia de zia de okwaduo kura o apiementem ne bono east ne ade mbemia pi na wahuri kwam okọ to aba na delegate ne betumi ato ade ama na ho sensem ni fo ne da ha na muse ya okay ka ho nsema na yankuyanim the national voice ede binam na Baomia brace rocks bono and ahafo movement hall turns unstoppable enti ho sensem na bio Baomia ho nsem ne de anya sem kuma kura ne ho sensem de aba na the public place ede Bena Champon fo ni aba Brian's momentum grows as
fresh pools reviews strategic advantage over Baumia and Kent. Katafeta so miensa no sisi me kese de mu kire mu a Bena Champon mirika bi ode pa no wan hwe ni ya Canada Japan ene Baumia kora betu ebetwa ne prise obetu chama ne fise bibia da dancers abato ro ma betu ne de Bena Champon delegate nani agya ne ho pa man hwe ni ya obetu medi nkunim bu ma ho sensem no ode apa. The new publisher Eddie Binam okire ma Baumia convinces Bono East ene ahafo his candidate to beat etin pass obetumi asan ho honom na sanso na make say no minister wants senior high students no hairstyles no long hair enti we de emebu na amoko senior high school ni bi no osoafo hwe o man Ghana adesua so kire mu say ompe etrinwi a waye na wa said ye wa wo pe hairstyles ahodo abaya afi na uko school wakotwe uti wakwakoye peme pony wakaka wani ase keji ato anoko said you okogina kwa ho akoton ne body omu kire mu a wo mpe ne sa bio no hairstyles bia no long hair uti no enkogina ne kuku emkobotire ma uti hwini kugu na ase etwi fom omo ntwe mamokra ndi se opese obo life de a yesere wada kosua adwuma opa life aba ene ukosua adwuma life opa enya sem kuma akra no bomode ne kosua adwuma na kobo life e wo honom ene adwuma sua pi na ba obetume kwa kosua tiriye life ewu mu nya sem kuma obetume kwa kopamade life ewu mu no sa fashion for no life pa enya sem kuma akra okrim yesere se school pa na apese ukọ na kwa koye SH student pa dia etireme tenten yenso so eno achi nso hairstyle kwa koye pony ekotena classroom no cheche ni akoto no sintudia ade hotwetwe wani ase keji yempene ma penifo se sune chiri din yenso so kra obi anfa ne ho adwen nte sa school ne befo no pa ehun sensem no eno yensema hodo the new publisher na de baye adwuma wura for all Ghanaians not only NDC members Lekwaji akasa ochirema adwuma wura Ghana man pani be obebo ne kwaye ho sensema konkan no wa masa obesom NDC amanyukum ne obai wo father for all obesom Ghana fo nyina nte entache ne bibia ntumi konkan ne mwa wo man na police inspector jailed for life after killing his lover. Hey, brako braba kaya. So nim inspector Chumesi asante mantemu eba je taset ono a ne nkanchema na nwenwe dem amfante be kana nwenwe ne mpro ne te na ekọ na eba abaye wo baba akọ ne ho fefe ma adwa ena ebeto dwase papa yi a oye police inspector yi Chumesi etumi twituo ono atu odidi dwuma se oposi ni pani esanim de gumadwa ede bonata so ne na yase tima yaw nya ba kompo eku ne gene kwa de firi nsem na nsem oni si yache na ekoye kobra na Ghana fo bisa nti sabe so bi ya eye adwuma ahomba mbokum na so odi awu a nti Ghana mra ntumi nche na ehun sensem ye kwana bra sa nyame ayatom emana no fiade atwa mu yi ekire din court ekwa asesena wa sentimentem abetodwa se openi pa no yo post no dwuni dwuma wa sentimentem Chumesi sese die ekire din okwa kwada afiase ne nkwa na nyina firi se ensmo da court do beto dwa ne kire mu a eye no kure se ne nkanchema madwa no ono ane bo no tu eje ne nkwa e de firi ne nsem ti Ghana mlanso so sabi se nyina mlansem na ewudi sem so nti no okwa kwatem ne nkwa na nyina Chumesi ni funi da hanu mi se ya kwa kratai ade ho sensem ede aba da hopa se madwa oposi ne tumi akunu ya okodam ne nkwa na nyina do atemu aya tenten ne abade nanso yenu madwa de wato ya nom e wonse do akwa ho sem ye pin na the Ghanaian publisher de bina ochem se Baumia sparks delegate excitement Baumia mourns with obeying men who sensem nyina de da ha nsem de dos Baumia sisi de wahuri kwam ma wokọ katafeto so miensa e wo the Ghanaian publisher no sanso no kudwa eye obeying men nso ma no kosie ne papa na watwe mu na defense minister appointment intim fodwo Slams Mahamas in the session inti make say de intim fodwo asense out mashebedwane onum MP na dwapa se Ghana man pani ye ni ma bia ha dwen katafeto so miensa e wo the Ghanaian publisher chiremu a
no bi abaye na enye kura o enye kura ukɔhwɛ defense ministry hɔ no mamra ye ni ankasa my Ghana ya de nyina doctor Edward Mane bo amafiri mu no asa ɔde hɔ no mo egro ɔde tonte saworo wasa ɔde di agro hɔ no ma agro a wodi no emwa ahoba mo nsɛm yade a hɛ my Ghana nti ɔmo no homo no betumi apa wo bi a ɔyɛ serious na ni abere pɛso boa na onim de bɛboa na defense ministry na konka na sɛ de ɔde toto atɛ no ɔde di agro too much emwa man ɛne ahoba mo nsɛm to hwɛ ni yie pa na the daily guide bi na no kyerem sɛ minority bros alarm over unapproved government programs kodwo pon kroma no ofon sɛ yebrema hye bedwane o kyerem a meke sɛ de adwuma hodo bi a o ma bampani pɛso de ba no enya de ode akoma hye bedwuma hye bedwofo atena se ahwehwem sɛ nema hodo pɛso ye na fama kwan so na bɛbɔ mpo Ghana fo anya so mfa so to mo sra na da mane fa ne pɛ enkwankwa ya so brache enkwa ye ne mabia bɛhɛ o man da ache da bi da Oma fa nkɔ ne penifo ntena se ne hu abubu mfa mara kwan so na ebia nto din non justify ne mo pɛso ye no na oma meye ne ho lakadase ka bia emedi Ghana sikim bom sito mo meye ho nkyere na government revokes a year 278 small scale mining licenses into we de meka se de osafo no hwe man Ghana asase ne kwaye ne efuma gudie so elembele ma hye betwane ne den de Emmanuel onimnyamfo amakofi bua nipa makoma aha mienu ne aduoson enwatwe a monam koti kwan so etu fuma gudo magye o munyina tumi krata e de free onum nsem a kwa krata yi e de ho amane body abasa so na to asset not sold for 22 million $, and no nsem no so aba no pay akwa krata yi e de ho nsem e de aba yenko the custodian de aba na o kire me se bono east ene ahafo MPP delegate route for Baomia yaka ho nsem ti yendo masuko yaka ho nsem yendo masuko kra nsema do de ba yo ni yaka ho nsem sam na discover de aba say government bans long hair in senior high schools nti osofo hwe man Ghana adusuan so me wo fa so ni nyamfo hori na idrusu kirem say enwetenten ene stars ahodo am ye de ko senior high school ni de so person ball life pa de a yesre wada kusua adwuma beboa pa kokko pension adwuma bi sua na say school mo pa de wonsene ho a wode ho nsensem e de aba sanso na free speech under threat opon enkroma adwa pa sisi ade mo ba be yes cyber security hwehwem bi ahodo bi ne mlemu sakyeremu de omu kyerem nam krampa so na say de omo ye no be ka Ghana focus abo hye yem tiyama ye ni na ho pa na say de yekoso ne hwe ni ya e beje tade mo man mebedu baabi no Ghana ni ntumi nkasa so be kasa pa na ne ma kwa nka de ama wo se o mamba pa wo ma Ghana mu ha se die bra kobra be ye den pa de ama ye ne a omu kyerem a ye hwe ni ye pa na ne ma bi ye koso no ye hwe ni ya o ma Ghana be ye hu pa de ama ye kasa boa penifo de o mo se betintim so a Ghana ni bi ntumi nya kwanya ntumi nka de ha no wo ma yi mu ehu pa nti ye nso de Ghana fo ye nso de na bibia ntumi enkonkan fama yi Kofi bo amena check me page ni so na me ho fa asefo nde bako bi ba bra ko aka tare mo boso nde nyame adom yate ne nyina se te ma bibia kwa wie na memfa birthday we emfa ma me ho fa ase we na efiri se me kase no Samuel Foli Boaten nyame ya adom na ade ye kyenkwa ade a wo boa se de ti bia no mo fa asefo mu de o ma wo de wa sentiment mu de e kire din o de baba Kofi wa krado yankuya ni mo nti we ye happy birthday e ko de madam Ofoli Boatema wo jache enti madam Ofoli Boatema jache na wo nene e birthday so Samuel Ofoli Boaten a otonkra edema DLFM 106.9 our Ashanti regional correspondent SNA birthday enti madam Ofoli Boatema a wo jache nyame hira opi no a woda no onya ne sonko pagya mfra domo enkwadomo oma de pa bi a yankopon ahyehye de ama wo no emrem wa brabom onto opono watemfo anim na oma wokruwa no enyama emuso pa ade pa bi a yankopon ahyehye no ebimra 7 so happy birthday go to you madam Ofoli Boatema a wo jache we efri Ofoli Boaten Samuel a otonkra de ma DLFM 106.9 FM so yadwuma o wontumi TV and radio dodo aboro ma ne se miss call ono se yemfa birthday sunku we
yemfa ema wo. Right. God you me that say but no pay ECG say yan country Ghana for and that day 27th October 2025. And I pay no kron kopem say numero no 9 kaswane ne mpatemo. ECG will undertake planned maintenance works to improve service delivery. Affected areas Opekuma Junction, Opekuma Young Executives, American Town, Ashtown, Downtown, New Market, Akwele, Otame, TV3, Ofanko, J River, and then Empatable, Obedumu Kania Home, and a paying on Kronkopem San no 9 bottom. ECG will undertake planned maintenance works to improve service delivery. And then I pay answer and I pay non Kronkopem San no number bono. Pantine Junction, Pantine Hospital, Bola, Teshi Triblo, Teshi ECG office, and then Empatable. ECG say Obedumu Kania or Nafi. Why planned maintenance works? Why says ye Nafi no service what demand to me so I'm way free ECG ho. So we said o maka no e be sra o mada. Momodin say o betimi ada o ho so nsisi nko ade a so mo boa na mutumi wo kwa opia kwa adwuma na wonka na waye den wadum no. O main switch na o betumi kura turn it off. Se be ye be boa na nsisi adwuma de bi o mbeye no. Entumi ko fashion insurance bone emfa mene enche na eja na ehie na na esomwa na because my entity is addition more Mumford near Pam nyina mu tie life so we chew mu nyina Sevia TV na ebusua nyina ye cheche wo no so we tune ni to DLFM 106. But don't me catch us down the Black Queens of Ghana. Eko Egypt ko share me ensa. Yeah, sure. And when mu koma ba debut return leg na ahwa Black Queens for so mo match no. Ade. As we speak now, omo free Egypt ba bedu ye no. Omo boycott training. Bonus is sa what's here the mom no. Ye fama omo. Ti omo se match no from time omo bedu Ghana up to now. My boycott training na. Say last me catch re say o man ye ti na hwehwe ni mu ni dibu man no. Ifiri suru kosi fom. Hwehwe ni mu sa. Enemwa. Say last na me catch re say wo hwe treatment a sa special treatment ye di ma Black Stars for no. Say the say bi ma na enka ye pa. Enyo a man to me qualify, Obeka, a man di can call walk up, a woman. A may yajin crew ahodo dia more man. Black Stars over 40 something years in ye. Your home baby, my bon or memoir. Much for Mobosa and so she can you treat the penny for a number, Sabi. A two baby, yen chain in tea, Sicado mush, you go on yeska kuma. A may be bressa. One of the officer Ghana Blaster bit to my Egypt national team. Eh, what trainer da Black Queens. Udi yemisa yan sina national team no. Ebetumi akwahye fall of way. Yentimi. Ene ma yakwaye adwuma ente saa. Moba ya sika hodo esem de ma wo na kire din. Enso munya sika. E de ma Blasters of way kobbo one match akura wini a bonus e konye sika kuma. Ade na ma na ye o mo saa. Me no o mo ya adwen. Ma munye training. Match na kura so mo ntue sika na ma mo. Mpenifo na nkonkobbo. Mpenifo no be da bobo no. Motumi mo adenti na ho akade mo fa ma wo no no munim bo adenti na openi Ghana nko na yete a obi tumi ka se ono no ye mazo a oso agesi obi ka se wo ye peni odi timachi keke ne ye twesika botene de ama na odi dia men na player no osi aka na ho atiti no etifie kom de no. Who does that? Ye nko na yesa nti omunyan bo penifo na anko lezi omu boot enko gina park ne so nkobo mamo nko training no me no mo ya adwen ana over the weekend me ka kire me wo fa ase besma kadu sai kotoko o makugu anim ase ena ye adwuma Friday no abuso ye kwa quick commercial break oga kwa wonko say so kwa J51 sesi konsia FC sesi o konsia sesi o makwa J61 in all 61 has na kwa GB mostly has sa has mbodi nanka 62 because ye na ye share ba ko ha na ye konsia kwa share 1 and the 62 mumu de 61 sesi a new konsia FC wa Ghana otumfo say institution makupe gune ni mu ase eye kotoko quick commercial break here ba Anidaso Obia ya betwa so ya besisi ya ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof do the luckiest season 3 aba we akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo ana
anaasɛ miamienu so na wankasa yi no ma wope fa mobile money tiaka enu ano no wabɛka agodie no ho kwan fufura obetumi afaso ade wo ho ahye agodie mu enu sɛ wobɛbɔ theluckiestafrica.com ɛwɔ internet no so sɛ bia mia community ticket no so na yi wo number anaasɛ ma system no eyi bi ma obetumi ato ticket no ama wo dɔfo bi ana wo baba wo pɛ na sɛm sɛ wo Ghana fa mobile money tia sɛ wo ni Ghana na wo amanonia ɛne fa bank card tia ticket ba ko bia betumi abo sika no ho empɛn ahenum eyi yɛ matsa yɛpɛ na nia wo community bedi nso betumi ayɛ mohudu but star 712 hash anaasɛ kɔ theluckiestafrica.com yɛn kambom na yɛnyɛ lucky na lako bebia hyɛ wo ho so ɛnyɛ ma wɔn a wɔndi mfiedu wɔtwe luckiest dwumadie yi ɛnɛle imrata ɛkyerɛ wɔ Caritas lottery platform no so Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one 71 trail se wo bebe ye meetings and our conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo bebe ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedue mu nyina be yo fam anom dia mehwe bebe a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. 1 a fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amawoniaje etwegusa. Oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels. Edai papa inipadem a buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdwe dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ne nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-plazahotel.com. Website www.DLFM-plazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ghana fwe ya tia sem dene Abibek Enterprise eden yamba papa bo se ba ne ntade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abibek Enterprise ye wo mantade ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina aye Abibek Enterprise and the bail aba ne boda from fofofo won so bra betu bi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ne ho ni nyina wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise Domi Total Filling Station enche hwa follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibek.bill on Snapchat aye abibek_Abibek bill for Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai, Abibek lines ning now on WhatsApp so. Abibek Enterprise and home of quality bill. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go pray, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, no.
is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. You could be the luckiest. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Asante this was something high. Or therefore in the all day, yeah, I'm from your brain. Asante this was something high. Or drama by a bread. Asante this was something high. Or therefore in the Asante this was something high. Or drama by a bread. Asante the dance was something high. Or drama by a bread.
From a casa said a bonny bibo. I didn't want to miss ye, I mean him, Nami Pie. I didn't see ye, I mean him, oh, Nami Pie. I do see it, I will be it, I do see it, Rani and no. I do see it, I will be it, I do see it, Rani and no. And you are, and my dream, why and you fry and you. And you fry and you me, and tis a dancing me choir. Dancing me choir. Only one row. And tis a dancing me choir. Dancing me choir. Only one row. Name was a jeans and Messiah. Pardon. Say Six one beautiful song coming from Charles Kwajo for you. At the Lumba. Asia Santi Didia Santinkai. 4 more minutes to hit top of the hour 8 and it's still the breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. And I pay my mini winding come work a crap. Give us speak up sauce. Give us speak up sauce about. Remember on some can be premature ejaculation, sexual weakness. Run your friend and give us speak up sauce. My idea was all to be down now, so papa. Give us speak up sauce. Give us about me Shanaba. I don't support your immune system. They put your malaria, typhoid. And I think join this. Tima on Sanka be a baby apa. Give us cold capsules. So sister the year coconut titiwa. I am Tim Nehawa. You don't need to give us cold capsules. Drugstore pharmaceutical shop will be a benya be at all. Also, give us speak capsules. Give us cold capsules. Give us a bamish chat. Every year come up. I want some on Sanka be. I give us in the power. What your bedroom or something. You know, you know, be enough for your pomodeno and CPNC time for my from Penny 4. 0543 222 470 0543 222 470. Give us speak capsules, give us cool capsules, give us a bamish chat. Experience the ultimate in comfort and luxury at your Fosu Plaza Hotel. Oko Frodia at the Chimney after your button shop. Frodia what the Chim after button shop. Look for Frodia Busa said you for Fosu Plaza Hotel. It's the latest hotel at what time? What did you if you want so? You be episode you honor me. Someone could come on for now. What would I really say? Identify for her. Comfortable and luxurious rooms. Conference room for all your conferences. Our saloon will hop. Maybe be episode you know. About your radio for Fosu Plaza Hotel. Swimming pool. Restaurant to Papa B. All kind continental dishes. You know, be what you for Fosu Plaza Hotel. I do also from Penny 4. Another reservation near Enquiries. For Fosu Plaza Hotel 053 04 58834 05304 58834 020 79 461. I want to experience the perfect blend of luxury and comfort. I want you for Fosu Plaza Hotel. I come up. Mrs. Asianka Grandpa Grandma Bamejade. We don't want to be sorry. I see it. You see, you know, on a baby on solitude. You know, a baby on solitude. You see, you know, on a baby on solitude. And from a casa said, Bonnie Bibo. I was rather lucky as a cruddy about.
It's a winning season again, and this time around, we're not just chasing wins, we're collecting them. Yeah, you can't share with your I remember my dear son before mobile phone, what I star 712 hash. Star 712 hash. The luckiest is back, bigger and better. Sikana Dawson. And those of our mobile phones, you see, and I feel cruddy and I say, star 712 hash. The luckiest are cruddy. Also to be options near me, you know. Option 1, I feel option 2. Option 1 Kasana, what for the Yamaha. I feel option 2, also what to the amount for frown. The luckiest are cruddy. Also, bet to me, you mobile phone. After once, where the agro you be. The luckiest are cruddy. I want them to tickets back. I bet you win 500 times the amount of money you stake. I feel whole community in this. To me, we need 10 times the amount of money you stake. And this is your golden chance. Also, brand here. The luckiest are cruddy. Me pacho DB. The luckiest are cruddy. Also, DB. As a cruddy, I come up. Our mobile phones is here and I dial star 712 hash. Now the luckiest are cruddy. Also to be. I'll be back Enterprise in a fair friend of pay. I'll be back, I'll be back. Yeah, can't be back Enterprise. That's what be my Ghana for why you feel brutal. A free now call. A man tidy our pep. I will be a baby. I'll be back Enterprise. A man tops our pep. Now, some back I'll be back Enterprise. A masket our pep. Meaning I'll be back Enterprise. Our man jeans trouser. Our cargo shorts. Our t-shirts. And I feel my shirts, Papa. Our sports t-shirts. Quadanta there. One pub one underwear, one school bag. I'll be back Enterprise. Maybe up attraction to the amount of now. Furniture I'll be back Enterprise. Anybody wants to bring a Jodia. I'm back here what you need to cry. Backpack. Now some will be back Enterprise. Your bed sheet, Papa pillowcases. And Pabu and Kalan penny for the now I'll be back Enterprise. And also for the chair home. As some necro woman yet. I'll be back Enterprise, some in control. What the first bell of batches a baby. Enter the papa and what the about. No one is on the phone for. I'll be back Enterprise. And it was so bad. I'll be told enough for Jessica for Guboto. I'll be back Enterprise. Then I check one. And the dummy total filling station. And a bunch of pepe. I'll be back Enterprise. Will be a better. I'll be back Enterprise. 053-812-9775. 053-812-9775. 020-815-6691. 055-902-7012. 055-902-7012. I'll be back Enterprise. Quality you can trust. Prices for all. Home of quality bills. Also brana bejo dia why. When you never brother ton kwalanta dia no ho. Wakasa brother bejo wonta dia wo ho. So bi suma wukuno why. I'll be back Enterprise. 4 minutes after 8 a.m. here. Coming up next. The discussions near the brow. Man up my musa so what to me no museum. No museum. Lumba in supernatural mineral water na make for the amawa. Lumba in supernatural mineral water. Experience every form. You may be a woody. So open so you do as you say. Program we are was several Lumba in supernatural mineral water. Lumba in supernatural mineral water. Come up. What's a friend penny for? Nothing and supply me. Lumba in supernatural mineral water. And to make him why and you fry and you. Cabbage and fry and you. And tis a dancing.
From 24055 274757 055 274757. Lumba in supernatural mineral water. There come a power. Say pay a bending, come on. Covid Taylor Betina said, it's your back with you, some be. One also better than enough for you to pay. And come on, Obia, Yatia Honum. Na, and come on, baby, the Honum. Prosinia were born Madua Tuno. Abay, Swan Quadem, Nim Quadenina. You better home command pay. Join you live on Facebook, 106.9 on DLFM, on Facebook, on YouTube as well. And I pay come on. Anidaso Wɔhɔ Obia.
DLFM 106.9. DLFM 106.9. Shraba Kojo Sami be at Nase. Coffee tell at Nase and pay. The discussions in the brand. I'll pay some more. I was here. Come. And you can catch you that Johnny live on Facebook. Obanado comment at home. And some man pay a babu swinging. Also, what do I drink? And Tiana pay and Como. I will hope papa. Some maybe at Nase. Coffee teller at Nase. Well, my Ghana, a bay ya, Ejnayan Cassia so. We have only one Ghana. And as Ghanaians, we need to be citizens, not spectators. Yehu bibi awasi yaka bibi. When we see something, we have to say something. Wame ye yana kasa ya sasia. Nananom ejatro ho edema ye. And obey ebraso see the discussion segments on the breakfast show no. Ya de brewo. My sebeye sarinye ya man for brand betre adrumi no wo so si ebeye bi atraso kwajo maje yeah mejo sebra ko bra bibia boko dia yeah me adom bibia and we are back again here the discussions no sure. Yeah, back coffee good morning Hitman and it's a beautiful Monday morning and we are here again yeah the nyankopon ase anapay enkoma won ye hwe ne ndi na fe na bira beka ne nyina no yemfa matufo na won so won for na adwenkyere won fa mbra na pay kwajo Ghana we are here as citizens not spectators sure womaya ye womi ye nananom ene breye tichiri womaya di si womaya na ye hu bibi nase yenka ebekwa aba da chinchiri ma na wo ba no wo benya ho sunsanso kwajo ekwakoyes woman Ghana wo bi afa ne kokune nkaka no waba woman Ghana waba betena hanom wo bawura ma no waba awuram wo fa ne ntade ne niema no waba awura Ghana. And the question I'm asking this morning and I pay when it so mo bi adwumadi ne so say en hyehyɛ and the wo so wo bebetu afri ne kuromu aba woman Ghana so waba betena wo mayi mo nipa na sorry ya no aba betena Ghana wontumi nya sawa manone awose wakwa the necessary document to cement your stay e was akrum honum kwadwo ade yade a ekoso and yenuanom Nigerians a e wo krum ha yenuanom a wo free Togo different countries and wo Ghana hanom a enkrata e wose wonya wotumi di tena wo mayi mu no wonkuta sankrata ni bi. And the question I'm asking is Ghana Immigration Service and then why afa ho won to me konama abrochire enkomba a immigration and as a police wo ho embusa sa won krata
ɛwɔ hefa enumye nua no ma wa brochire obusa no se nkratasɛm nti na Ghana mebusa wo man mu yeso nkratasɛm for foreigners at saying kwadwo ubire ni yenkwa. All right, Barack Obama das ne akwanya wode amamena ansa na yebɛbɔ awura topic ne mu no mesre putipuru nkra me nse ka ekofi ma video bi na bo ame efre tema kanewu eje kojo under bridge right opposite Mandela market one more no just after 2 minutes after top oil nkra beto je chirimu a nsuo ebugu sa for the past 3 days now nsuo no ebugu a mpanifo anima huntie besre Ghana Water Company Limited temane ne mpotem yebesre mo emana nkasa galamsefo na se yensuo no nyina dada and then kakra ka no nso na se etumi bɔ ho ban and then papi na omunya nsuo fendi dwuma so we beg them say omfo omani fanchire mu ewo kanewu agye kojo under bridge opposite Mandela market honoma just about after just 2 minutes after top oil honoma no ena sa pipe no memfo bi na akoye adwuma wo ho se yeden na pipe no atumi apaya nsu a enwini guru no in fact wo ba Facebook no so a DLFM 106.9 yede atoso nti ba benya video no da so yeah ubenya bi ahwa in fact nsu ebugu wotema kanewu agye kujo nsu ne ebugu ba tenkofo so wotema nsu ekura wonya bi omunya bi nom nti ye besre we beg them Ghana Water Company Limited en manimu yambo mode amfa mlante ne nkona pipe na apae no montumi konkutua monkosi no na mwa because enya sa nsu ebugu kwa no ebe wi akiri na ordinary person bi a wonye hwe na ye de be na akoma no akwa kutua ka yenim de oman mu mote tie sere mo mam ho moden na nsu na apae ewo kanewu agye kojo under bridge opposite Mandela market just after 2 minutes drive would pa oye top oil ho no ma just after be 2 meters be 2 minutes pepe wapa top oil ho no ma pe obehu na ho no mo no pipe na pa ye ha dwente besere sempeni funtu ho na mo no mo na kane wagye kojo under bridge ho no mo no just opposite Mandela market one pipe na pa ye no penifo nkwa na omunkosi ho kwan na mo na nso ne nwinu kukwa no yentumi enkobo ho ban me wofa se 49 na ene de nkra we buy say de ekoso waterman ne potem no right abasta wase na pay ya chia ene adwumade an wo bo e de small my Ghana na ye monwura ye topic nim na nsen ye di similar nkomo e wo fia no ma na efa amanone fo mbo modern in into our country na omoba I had to say proper checks bi anshada enkoso and the last time I was saying say na ma pon adwuma me kofi na me koduru achemota overhead ne so no na nipa won mu free la Côte d'Ivoire na ma hodo bi so a bus tenten bi esi ho no mo nyina efiri mu si fom no na ahomete utumi se bi mu fi ni je na ma hodo so a yeyi wo mu free bus ne mu si fom na ensa na bisa me ho se nipa we o ma ba kurum ha se no enti o mu nyina ekita wono lo quite document I kire se won betimi abetena o man Ghana mu ana na aya na ahomete black of the bisa ye ho nsema hodo kakra bi ne bisa se obi pese otu kwan na wokọ man foforo so o man anya ho na wofire opese otu kwan ekọ man foforo bi su kodi dwuma obetumi asọrọ prekope akwa na se wo hyehyɛ bi ahodo be se odi so ansa na watumi anya kwanya etimi akọ man foforo bi so se wokọ nsrahwe se wokọ akọbọbra se okodi dwa se dempo kwotena ho afebọ kra no ye won krata asem ne mahodo bi a ese odi go epono so ansa na wanya kwanya etimi atukan akọ obi man so akwa kodu dwuma yese odie black obedi kan wo behia eye valid passport enu wa chinsu be se hia visa eni nyina ye nkrata ahodo a ese won saka na woni amahoforo na awokọ no empenifo di nkita ho ne ehunu se ekwa awokọ no wona mo hyehyeye no ene ne mahodo beboa na wanya kwanya akwasa wo ma no so no bibia to din a wo ma no mla na ma ho kwan ansa na watimi anya kwagya akọ ma hoforo so nti wo hwa essential document no passport edikan a valid passport na yellow required for an international travel so person otu kwan kwa man bi so a sa passport no ni bia enya ade a betumi anya ho akwanya etimi atu kwan akọ o man bi so visa no so depending on your nationality and the destination you may need a visa which is an official document that allows you to legally enter a foreign country. It is up ese okoko bowura o man foforo bi so a ese won second visa no na ba mu akwanya
na watumi de awura saa wo man na wokɔ so no so ente saa nkita bia wontumi nkɔ afin so passport validity o passport na wo de kɔ no enkrata asɛm no ye wɔ number of days months years ebedi ebekyerɛ wo so mi passport no ekitamis for this number of days or this period ena metimi adi wo man we ya mekɔ so no saa mpempenso ni du a na sɛ mpɛsɛ me sa atena ko no so sɛ me renew metumi yɛ nsakyerɛmu fa me nkrata asɛm wansa na metumi anya kwanya na metumi atena ko no mu unless say sente sa age me kɔ back me kɔ me kuro mu hɔ bio na me sa akɔyɛ nhyɛ foforo asɛ metumi anya kwanya asa akɔ ma foforo na me pɛsɛ metu kwan ɛkɔ enti wo hwɛ or say your passport must have sufficient remaining validity. Many countries requires at least 6 months of validity beyond your planned departure date. Intia bia anya hwe kura no pese otu kwan eko US o pese okọ Nigeria ko bobra ko ye 102 bia anya hwe kura no ese wunya akwanya beye busumi nsia beda ho a eno no beye validity month ano no beye free atonom. Ebio nso ye wo bibia omfa ne say blank pages. Ensure you have enough blank pages in your passport for stamp. Se ko ba se bia ya o passport ahodo ade odi tu kwan no. Ese wonya ba bia ho no beda ho kwa. Se ba se yenye ho nkrata asem adwuma bi ne yen stamp so ne ade ade a obenya akwanya se be ya ebedu ba bi no waso nkonkonje hye. 2. There were other considerations. Ne ma pio ho mo hwehwe ansa ne mo akwa mo tu kwan. Ese wonya nkrata asem ti wonya anya na wo kɔ kekeda bi. Ye wona ma pia de gu nsene ne ehwe hu ne se kwan na wutu no. Ye hwehwe sa ne ma we nyina wo ho ansa ne mo kwan ma watimi atu kwan akɔ amahoforo bi so akwatu dwuma. Other considerations will be to say health document. Wonkrata asem efo apomuden ho. Some countries may require proof of certain vaccinations or other health related document. Utu kwan akwama hodo bi so a ye wo yade bia esa nyade na gi wu wo ho nkrata a edi adanse se bia pane we ni wapo yade we ho pane wo moya ye ma akwama ntu kwan enkosa wo ma no so ebie yade bi wo no na wo bia ebe ye den se obenya kwanya kosa wo ma no so agisa ni nyina no wapo mu de ho nkrata asem no so wotumi ye na de ko na kuro na wo ko so no man hu ne say yes obi bia fo wapo mu de ho nkrata asem so eye adwuma ansana mo wakwanya mo watumi tu kwan akọ oman bi so. If so flight or travel information, you may need the boarding pass or other proof of your onward travel plans. Enti anamona utu no. Ewie muhye awofo ne hone nkwane ba ne ade nyina hwefa na afa bae. Ne nyina esa ho krata asem na ye adwuma. Ampanefo tumi de omani di akire hu se ba wo pa no. Wamfa koti kwan so na bae. Other IDs. Your IDs ahodo. Whilst a passport is essential for international air travel, other forms of ID like a red ID, complaint driver's license are accepted for domestic flights within the US near the Adiam. And sometimes a do baby a one casa personal ID. A you may be away, a be a make a shankani, a you may win away, me ye jumo DLFM, me a media personality. Nina someone kratasem, a year juman for no kenkoka. Some your friend DJ Hitman, Mr. Prince or Bain. Me ye juma me yensem training dia ne dia dance so yensem training we mu nyina no marketing kitibia ni nyina no hese won sai tumi eden eka bi if so check requirement no it is essential to check the specific entry requirement for your destination country well in advance of your trip as they can change, and you can find this information on your document official travel website near there. Enti e yensem pini anamo pina na yese kwabra ne utu kwan akobi man so a ese wotena se no hwehwemu mepa na won saka sankrata sem ni nyina as watu metu kwan enti me ye ho we nyina wie no yemra fome ne yensi Ghana ha sei na yemisa ye ho se enipa hodo a wonom edi atwentwere o man Ghana mtitru wonom firi ama hodo bi se bibi man hodo a twa ye ho ahye mu ba o man mu no aya mo nkrata asem na ya na etisen omon krata asem tisen. When was the last time Ghana obi nam kroma ya che na bi se na wo firi hifa na ba because sometimes utumi hu kobra ne hu ni se krachi we die onye Ghana ni. That's why ye kasa no it varies. Ye kasa ni guma hodo ye nyina ye kasa na nya ba ko Ghana ha nanso no bra kobra hwe obi no firi northern region ne kasa na de yetumi ba de ma hu ni se krachi we die anya hwe kra na ofiri soro na aba. But utumi hu se nipa we ya wa ba die bra kobra French nko an wote asat French no onte hwe bio
it tells you say enya Burkina Bay ho na Niger baby no free ba de be kesa ana Ivory Coast baby no free ba yenim pa but Obia me say Obia hwe ne nyina etwi fam utumi sakrachi ba wa ba ne kasa na brofo ka no Nigeria for ne kasa akasa we omu nyina okrum a and ye bisa say said ye Ghana for tu kwa ma no ne ahodo a omutumi ma emremu ye den ma wonom na etubie ye chibidi ne tu prison afiase enam se wabu mra so wamfa kwampa so ne ba yi na ne ye de yakoye fa na kwasa no mpese o mo kire esen ene ebe ye den se obetumi akotena US mountain so e wo mra won ka tasem enye papa obo akra ye obi a ye fa na kwantu ye fa ne se surowe nipa pi na fa nsuo so ne tu kwan kwa ma no ne nkra tasem no sika asem ye nti ontumi mfa wiem hyen ontumi nkosan lai enkoje visa passport onya time nti betu kwan afa nwuram baabi na akọ ene den so betumi afa nsuo so ana nwuram akọ US obo akra eduro bi anka dem wo kra nkrata asem ya adwuma mpa wo fa wiem sie nkra ne koye mpo no nkrata asem ne se nya o date ne so pe obo a eso park ne mana akofio Donald Trump be chew bebia ne kasa na sine odue bototo ene odue bo o se ewudie ne ne mabone bi ikoso a ompe na nipa pi na omo be fra kuro nimu ho na omu nkrata asem nya adwuma ne eti bone e wo kuro nimu nti wapam omu nyina Ghana ne de na ekoso yi hwe galamse ya agents intreha wo maima ya kaka yentumi ntu asie no nansen so be hwe ya twini pa hodo obi anya hwe kura no ama no nefo bi eden eka ho Burkina Faso ka ho Niger fo ka ho China fo ka ho na sanko fo mo fa wiem hye na ba ya mo yesa adwuma yi utumi so bi wanya just 18 years 17 years na oye galamse wo Ghana ha a obebi san na chi efi Niger Burkina Bay Ivory Coast no free ba ya wo yesa adwuma wi ye bisa se omonkra tasem no edediana sani pa hodo omudigu bases ahodo mba Ghana ha day in day out no enti border na ya omofa no tempenifo to me check here na recently I think that was just last week empenifo kwachi nipa pia mu free Nigeria na amahodo so a eye kew net nipa bi nam koti kwan so askam wo mo na be pie Ghana be pie adwuma mo ma ya okruma di sankofo no nyina ba no monkra tasem na ye adwuma mo fa border no so ba ya na Ghana na Nigeria share no so no Any immigration checkpoint be our swana. We don't have any immigration checkpoint. Ewa Ghana in Nigeria man. But you must Ghana immigration service for. That's Ghana immigration service. And maybe say, ye need immigration checkpoint. Ewa man who do try your home share. Ye know much yes so. Ye need a checkpoint to be on my young moon say oh ba. Ye should show one crata say mo na. Ye nibi. And you know, sir, we have a lot of foreign students Ghana and already Ghana immigration service on website as well. Your resident permits for students and after your indefinite resident status and also also to mean resident permit dependent and your work and resident permit for companies. Yen no ma will free other African countries. Rudwana yenim krebe to me the Madina circle. They have a lot of businesses Ghana and the question I busa wana dwi anopai say one work permit and I say one resident permit no e wo hemfa wo bia bo Ghana no set your business no wo ye and send pay and wo di boni wo mai mu near the Ghana for kojo to aso asat now etu anipa bi twende ku nipa wo krom ha sei ye be che ye be bobo din ne din na eba no wotumu se din nye familiar e de ma o mai edin ni pi wo ho ma atumi se din we de enya Ghana fo din a wahunum na so ba hwema kwesi awie no na onya ba bi fae e wo ye boda no se ne ba krum ha no ma obae no botaye ode bae no wantumi amiti enti no sabe ontumi fa ne sense ne ndam ne fa makom nkono enti kwa ba fa so obedidi no be fa so ti se ya kwede na obenya na ode bokro no no okuma ni patugu ono anya Ghana ni o enti ono ne huma bro de mana onu ya Ghana ni kura etwa wo mene na obi ono onimu ba bia do ya Ghana ni kura di tuasi so ekun atwene agibaja pade afro nsem de onimu ba bia oni Ghana ni huma bro be na wo ma wo enti ebesere de bia meka ni nyina gone down to sa pro ne kankan na o corruption no sensem na because Ghana yam borders ahodo ni nyina ne immigration checkpoint wo ho a immigration fo gina ho ye adwuma hwe se obi antumi fa ne pemfa nwura mu enti aba ne sen na nipa we mnya nam kroma no ma sabe
Umpo de woka a working permit. The nipa na mukura nya kwanya wura ma no nkita nkrata asem otumi de tu kwan ba. Na working permit de ode o hwechira kwan de. Wanya bedu awi adwuma obeye de nya ne se de ope no obetumi anya. E kire din. Opedanya obenya. And sika bia ope bi oni ofewura baji bi obenya tua. Because kwati kwan na mfa so ye adwuma. Omadwuma na mo ye na kwati kwan. Dodo na nam kwan pa so na ye adwuma nti no sika na obenya sisi ade aba. So obekum nipa, so obebokro no emfa no ho. Obenya sika ndia webetua dan wura efie wura ka ne yatu Ghanaian na firi ne dem. And I mean ye nyina betumi abia witness ayade aye koso o mamu pa etetetemamufo okuruma sei. And media kamenko a asojafo na o man yetua omaka mo be me camp na ntokwa bia nsi o mpeta ntokwa o mamu ha sei no omo ye den o mede bibisa soldiers asrafo a o mamu yetua omaka bosum bia na omo be me camp na yamfo mu nidwuma bia because enim say asrafo do mo kopata ntokwa peacekeeping and Ghana asrafo do so padodo sen no do mo kopata ntokwa wa ma ho do so omo aka no adenti ene yamfo mu nkọ boda no so nkọ boban mai me de masem bisa ni o why adenti ne yamfa military fo ne nkọ gina yahye so na sojafo ne mo ban mai na sa ne ma ho do na eba o man no etu ntwa because migration service for ne yentumi trust wo mo nipa pia sifia kese de dem ye bi so immigration officer minimum adwuma na mo ye minimum monthly salary o mo je I'm telling you na for ba ko ka kire me se blasa me inshiraba yes immigration ho no ho de pa yes ko ho nko ade nche bia be yi ye titi bi pa o mo busu market na ye senko a se obi ye immigration officer ne busu market no ye senko a na mo kira edan pa o mo sisi ni niam akese o mo ye no meaning say bibi kwaso honom something fishy bibi kwaso e wo boda no so I'm telling you nipa bi ejeje bribe e wo honom a omode ye omo hu ye na o ma no ehuna mane okamafo ne hwan edu baby a amanyosem kankanti de betuma ye adwuma ne ya pam no ne ya fo obi akotena wa ba sesa pa bibi asesa wo mam ye nim de ekoso asra from tete bama camp no wo mo ye den ye ndi problem no mo nkoye bodes ne so na mo nkwaje ban ento ban ma yen Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Sasra for the two more special so mo ban baby ho odin no mo kwade a ye besere adwadefo pii na de ne ma bone beton ma Ghana fo todi ekunkum ye ho ade ne ma ye mfilia goose ade matemamufo se FD fo ankohu a ekire din na Ghana fo edi poison kroyim ni nyane se migration officers ni bi kwati kwan hodo mo fa so eja ni pa bi ba krom ha se keke ye chewa ne ya giska ne ye jao o kaka bekata for evidence bra for evidence bra enti ye mese sa ni pa hodo mo free boy o mo aba Ghana ha na o mo nkita nkrata asem no o mo tu fa wiem ne ba ya na me bisa o mo tu fa wiem e na ba kroma o man fa plane o man fa border no so ana mo fa asase na se ne ba ye wo under road bi wa Ghana asase ya se nipa betumi fam e be pie kroma ha ba bi ana o mo tu o mo wantaban ena nipa ni bi ada ne mu buro na mo tu fa wiem ba Ghana na eye mienu pe wan fa wiem abefa asase so ti se nipa ni tumi fa wiem ne ba ya fine mini se ne nkrata asem di mu na de otumi fa afom na ono wan ne nkrata asem nya adwuma na wo fa afom no hwan na ma na kwan se wo na kuruma ne nipa bubu moyre ye bubu moyre ne ade age atese bebre ni jefo Ivory Coast ye se nyale wa hodo na doso ni nyina ka ho bi na ye beje mre ye bekọ those topics ne suntimi nkọ ho enne na ekwan de yamakwa ya hwe hansa ma obi abowura Ghana no wo Ghana ye de yankwa eto atopre sara me hu no omo bi na ho ba monse odidi agro na onye krado onye krado onye krado ane koto odwa ena nat for chechire ni baako boys got to am kokum nipa ne school fu a teacher ni baako wuye e wo northern region etete se mbabo ntene ne ma be fonten tan so ma be yesa adwuma no enam krom ha ya nte ho hwe bepem ne hwan ne ya che ne wom nipa dodo sen ne ya che wonom nipa hodo mu fama no ne ba o man mu be di awu dodo sen ne ya che wonom na die nti na o man yensu ahwe mfiri hoyi se de bia betena sa yenhwe han sa ma nipa bia firi ba bia betena o man yim awa Ghana ni ntumi nya kwanya enkonkwa yesa ma ewo man foforo bi so Ghana ni be ya tiama no so akwa wura Burkina Faso so ko no ne nkrata asem nya adwuma be ya di wontumi even Ivory Coast be ya di ama na den yenkwan de tesa na Ghana man panika John Dramani mama no waka o se Ghana kwan Ghana ni sa obaka ya last time interview aye ne
mine now or share consequences you may so wa be my and never if yan no can want them o my Ghana trailer kwa Burkina Faso do wo pe e wa betwa so betwa bi ato atwene but Ghana man pani chire mu yakwan ase nyina no Ghana de ehwe han e man kofo we ni tumi de car tentene be se yakwan ko free ya se gina man kofo tumi ba kuro ba ye de mo pe obi anka hwe no kɔ ena na mabontena enipa ahodo pi na ahia wo ma mo nkrata asem nya adwuma ba hwan na ekɔ bisa hwan na kaka ho asem enso ye obi adwuma ese wo yanka busum du a ye tua sa nipa ne ka nanso wonye busum du obegya kitua ene de Ghana oman da chene ahoma mo nsem egu atopre ye besere wonom ye besere menye mwanwa se galamse ne yentumi ntu ase enye mwanwa se etututu ekoso enye mwanwa se ne krono ekoso ekunkum nipa okureyim efiri se sa nipa na edi sa adwuma ne dodo na wa monone na befrefra ye ngrantu ani kwadwo tuo dodo na gofo na deba omo smogo ka sa edi bai minya hye so mo cheke omo mpo adne yesika uduru ho no ma na kakra hwe ata so na watua na odi aba wa be di ewu na akọ ba bi free ebe ya ye be hia CCTV cameras ni bi oboda no so pa ye be hia bi na mpanifo no mempo de sa immigration no kra de I don't trust them Ghana immigration service. Yes ebinim ye adwumaden ye ntimi nka se omo nyina anya ade no de la ebinim wo mu a omo ye adwumaden ye ma wo ma ba se Nyankopon hyira wo adwumaden omo bo na mom de la few among them a adwuma mo ye ne nso ni omo tete wo no omo ne omo sena akromfo a omo sena akromfo so omo mfa etuo enkobo kro no me say immigration officers ni bi so omo sena akromfo a omo de ne so omo mfa tuo ne kokko na mom no proye ne kankan pa se ye njai na mo nkwa se baabi mo nkwa na mo kwede mo pene ye ngi sika de sa na ekoso e boda no so nti e besere sabatam say sa abadi na ni di akire ye no ma security ni ye tight wo de asoja fo na etu omo kan me de maka onfo omo nkwa boda so nkwa boban onfo obi nkwa na nkwa boban e ma ye nkeke na ye hwe de be sikuruma until that de be ko be de ye hu ne be ko so ehunu ni sa right kwadwo be da se Kofi Hitman immigration ho sensem good morning I think say insuraba can bebre na Hitman ni ame waka ne say ye twa ye ni hwe Ghana hasen ya enye say ebi asem aye kan omo mutie ni omo hwe yen live on Facebook and DLFM 106.9 omo nim ni aye kan they know and I'm penifo ni nyina ya aware cause ye den omo de cars enam krum ehu these people are omo twitwa more ene omo ye other businesses no na Hitman o call Ghana Immigration Service page so before you get a permit almost say if you are a foreigner looking to work or live in Ghana, it's important to obtain a work and resident then permit. A work and resident permit. Fine. Say work and resident permit before you obtain that Hitman minim say em record here ba me time na me bobo requirement ubehia ansana wenya sa work and resident permit aye adwuma o Ghana na me wia I only have one question to ask this immigration service if these people no omo work permit Hitman requirement in here: 1 letter from employer applying on behalf of the applicant for a resident permit. 2 a completed application form. 3 certificate of business registration. 3A certificate of incorporation. 3B certificate of commence business. 3C business code. 4 company's current tax clearance certificate. 5 company's audited accounts of previous years. 6 JIPC registration certificate. 7 NGO registration certificate. 8 GFZB license. GFZB license. Ghana Free Zones Board. And covering letter. 9 completed GFZB form. 10 medical report from Ghana Immigration Clinic Accra. 11 police report from home country. 12 2 recent passport photographs not more than 6 months. 13 a letter of approval from the Ministry of Interior. 14 copy of biodata page of employee's passport. 15 curriculum vitae. 16 professional and educational certificates.
17. Organization annual reports. 18. Photocopy of previous resident permits. 19. Offer appointment letter. Contract of employment. 20. Non-citizen identification card. 21. A year last and submit with passport. Enti me pese me busa say omom twitwa boreni nyina egu krom ha nyina afa this process nyina mu ana. Ye neighboring country omotwa ye ho ehia omunya kwan ba krom ha say freely nam ha say no I be matena ha 30 years 20 years 15 years omunyina afa this process mu ana. Menya sure cause if so omunyina afa this process mu a ende omo twitwa more nyina no omo work permit say omo twitwa more wo krom ha na certificate ben na process ben omo fame if omo nyina pass through this process there I'm not sure say come twitwa more wo krom ha. And yes, say you need to be business, but the right things need to be done. Cause Hitman, ye can. Sisiano, Ghana, ye nim first Europe countries for nim ye say, ye hon song, ye hon passem, ye nye basa, umuji ye di krasin, other African countries krampun. Nanseng mu krampun, ye kind countries na, ye de kan. Because of say in for frabe den abe fry mu say edinti no sisi ya Ghana wo ye Ghana ni po na wutu kwan there is a problem and it is alleged say our neighboring countries for no omunya access to the foreign countries Europe inti ni sisi ya ne aba ne say oba betena Ghana say enya stake akra o Ghana na wa obtain Ghanaian passport meanwhile onye Ghana ni now I obtain Ghana ye certificate ye ID say ye use wo krom ha nyina obe obtain bi now afa Ghana say kwan obe fa so obenya no so F4 na ne nsaka cause enno ope passport a connection man for na ide adosun omo ye no fufulefo edi ama amanfo nti I'm asking myself say if your immigration service ewo Ghana has a juma Ghana has a border bia you know say omo ye de omo gina ho even your airport cramp omo ye juma ho be bia eye border bia e de back country ni mu bia omo ye juma ho no nti adenti na ye tena se ye nhwe han ma sa niam we nyina ye den ekoso sisi an okọ amanfoforo so a other foreign countries are surrounding you now mobile Ghana say abe obtaining a passport almost say din and it's too much cause first anka mamenya mfatun we oye Nigeria ni Ghana ni gina no mumienu ko pa adwuma wo omo te abrochi no mumienu ko pa adwuma e be fa Ghana ni na ja Nigeria ni ba ende Ghana ni na Nigeria ni nyina omo be bransa no manya omo mienu nyina be bransa no manya because of the insane. Right. It's my medmanuasi. Me that's it. Kodo obabam kakra. De go fika said ye waka no. No ano no nkrata asem na ade de obese opese otu kwan ko bobra obi man so a ese ye adwuma said ye Ghana ni tu kwan a odi mra so no. Yes. Sapa pepe na so man se ye no. Na mum ye ja Ghana man to so ye de ese ye makwan na obia bedidwa wo mem na ebo na adwadie kon kan de a. Ye nhwe hu ni say side effect wo ho no ma e de awudie kro no. Any sempi nenam nti so mo hwe bibi pa o mama dan kura bo aye din wo kroma nyado ahodo atu atese wo kroma pi na sangofo ebi ka ho mo kofa yade ye nsan yade ba ha na yade abesansan na mo ko free right ehu pa 106.9059340 6565 0534 050 and I'll pay you one so nkoma yade wadwenkyere and say Lumba in super natural mineral water one other room and I won't so offer now what do I drink 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Good morning, sir. Gideon very much, Sante. Yes, sir. Gideon, open your young way. Me that's back as ma to go Yankopon. And I'm a man, I can one crater. Police inspector. And when you can see a pa, the man,
a n'ani anso omie n'ani kɔ bɔɔ ne mpena tu na mpena koraa yɛ ɔhyɛ sɛ kyenkyena nkyea nea wobɛka na wɔnyɛma wo anaa saa sɛ wi ayɛ me yɛ ma me di akyira kasa saa ɛnɛ na mate sɛ temuani a n'adwuma so ani ɛde na akɔto afiase afebɔɔ na noma ma ɛka no wɔamfa ha labor anka ho deɛ hɔ deɛ mante sɛ yɛ na refre deɛ a ɛsɛ sɛ nka yɛde ha labor ɛka ho na nka baabi ɔkɔkɔ yɛ adwumaden no ɔkɔ a ne yɛahyɛ no polisi ataadeɛ ɔkɔduru hɔ a ne yɛaworɔ ne yɛde kantamatofoɔ si bi ahyɛ no right adwuma a wɔyɛ no yɛtwa ɛde aba mfoni so TikTok WhatsApp TV so na nka Ghana nyinaa hunu police inspector kita no onyam a watoatwe no ɛne ne sese wɔyɛ na nka yɛ futuo ɛde amanyen right miwie misrewa Gideon Abraham Tia and Tamam Wadarma. Oh, Wadama, seconds there. Immigration, no. Yeah, she's one person. I think they require the suffer immigration. Who problem? Yeah, Miss Hassan. It began a year. Pan the air for more by year. And I had money. You never for Papa. Now you want more Japadio or Copistica. And the other year, the year. The next Ghana, no. I'm the cafe. Oh, my can. Yeah, you mean can be. Okay. You're not Ghana. Hitman Dasi. Madam, Miss Medasi. Good morning. Yeah, good morning. Maybe I for saying. Of I'm a free test. Of a mammy to want to pay. Yeah, more Ghana immigration. There be a me Passasman. Ghana immigration. Chrome have made mom yet. I let a few good Chrome have be prison nearby. There was a time we call the jam, where transit was the jam. That the car in fee have called it. Ufi comes. Omu machimu ina the Marco police station. Answer. Answer na obey baby of the fire you can't Ghana high tisa. Secondly, idea does a banner shama when I such in the say. San Cairo for no. Won't take it more. 100 Okay. Right. Meso Medas 059340 6565 0534 050 Good morning. Good morning, Hitman. Me pacho Auntie Maggie. Papa. Mami ti wano pay. Yo, ano pay de mabo juma nyame nsra one nsraba. Ani kofi nyame nsra mo papa. Ya me kan say galam say ya se mo amokan. Awo wona eyo. Anye timamufo no Ghanafo ni ye bi nanso awo ne dɔɔso. Hwɛ China fo yi. Hwɛ Nigeria fo yi. Hwɛ Burkina fo yi. Zamana fo yi. Wɔn nyinaa ba. Wɔn ni pipa bia wɔn de kromo toilet roll krebi nketa wɔn. Ɔman Ghana ya bia ya pona to hɔ. Ɛna hɔ ne wura mu. Wɔn wa be din samone ebi kum nipa ebi bɔkoro no. Ei. Ɔman da na akɔ a obenya ne sa Nigeria hai. Ghana ni wo tena mu kura ya don wɔn be kum. Toilet roll kura wo ni bi wɔ kuro no. Wo de kɔ Togo, unkita la sipaseya. One that show or police in Indonesia no bita or paper when you're the Abidjan, Yabacho. And Jadan, the be up on a gua. Yamo Yahu buying. Or be Bamunu ni paper. Our the better grima, Mamma Tico man and co. Yes, I will fee America. I want the only deep on I won't be ampe one. Yeah, what you want the good Ghana. And my young said, be a yapon rough. I agree that change the man. My beer prosa won you now met na kuremwa. One about the fair woman, shed the nayan su and su aye. One can a yen and swonum. Who called the chroma bet me a quiagram say? A crop pen a wokwa, China, Ghana need ben a quiagram say. Yabakun Nigeria, what they are called Sawi Ghana in our baby to Galam say. One actually work right. Copocina Nakove. It's Momia Moya near Mahobai. Now you just see a near man. Auntie Maggie Yankopon Council. Good morning. Good morning, Hitman. Your first say? Tiatse. Mami to want to pay. Hitman, I mean, Shaman Ed, my palm, or ye. Canata show Chiao. And you do program no hopa until I do clean the beer.
Hitman, nneɛma pa ne da biara mode ba Ghana ha. Ne da biara meka sɛ mpanyimfoɔ ɔmo di anim. Sɛ ɔmo tie mo koraa na nka ɔmo fa futu wɔ nsɛm pa na yɛ a mode ba nim a ka ɛbɛboa ɔman Ghana paa. Nti yɛsrɛ yɛn mpanyimfoɔ ɔmo di anim immigrationfoɔ mbisa sɛ amanfoɔ aman so na wokɔ a sɛ wonya krataa nsa na watena hɔ no. Yɛ deɛ no saa na ɔmo yɛ na ana. Nti sɛ ɔmo tu kwan akɔ another country a ɔmbɛwura mi fili ana. Nti sɛ ɔmo nim sɛ adeɛ nti ne nnepa na obi ayusu no ɔmo ntumi mfa bi ma Ghana ha ne yɛnsua. Ne kyerɛ sɛ Ghana ha de obi atumi bɔwura Ghana ha ɛbɛyɛ de ɔpɛ. Wote akora na ɔwɔ ho koraa no ɔno ɔbɛboro wɔ Ghana ha. Nso wobɛtumi akɔ obi mɛma akɔyɛ saa. Nti mpanyimfoɔ ne ma pa na ɛyɛ no ɔmo tu kwan a yɛsrɛ yɛ ɔmo nsua no ɔmo mfa bi mla Ghana na ɛmoa Ghana. Hitman na menhyia mo na adwuma pa mo bɔ ne da nyinaa. Me da sɛ wo nso atumi afrɛ. Good morning. Good morning, sir. Me pa chwe fro saying. The mic and free article. Ma me ti wa no pay. Na mo hoti say. Na me adom ye ho ye pa. Na me ase. Yeah. Akra me leka me say. No one of the president be come what say Ghana no. Honestly, ewa I want to mu ebenka no mo 60 degrees say. It me so more and also say so far the fourth we can cover na me tem program. It is the job of the car. But the fact yeah and immigration phone ya the connect no problem. This is no answer. What I say the year to could the beer or be to be the cool women. This is a family. This is a family. Then take your money the people tackle it no as a baby am yes you na. If you hear we are answer because there also anybody be real right people that there and next time for September it's the baby is the emergency I'm saying second before right it took be I want somebody who is kwani na ekunu enye kabehwe Mate yeah that's it. Good morning. Good morning. It's Hitman. Me pa chwe me ho ye fro saying. Your friend me watch it. Ma me ti wa no pay. I don't know the Yamin Shamo. Yeah, Echo Soro, Edin. The kind may be not a core began. Now, Mimi Kuta Ghana cat, me blam Kutabi. Oma, me brass saye. Kuta Ghana cat. Oh, and I know, President Kofa America for buy. And this may be catch them say, you have more than 12. Na menhwɛ Liberia for ombegu kaswa no ye no ombɛyɛ sɛ Liberia for ton asase wɔ kaswa ɔno eti wɔn plan no wɔn plan ni sɛ wɔn kɔ fa refugees na be good Ghana ha yɛ so yɛ nya bi ni yɛ nya aduane ni so yɛ ma wɔn aduane adi yɛ si sika bia ni sika bɛyɛ n'anim sika wɔ mu a wɔn agye ɔno. Right. Ghana has no say one more plan, no. It's not yet, Breno. That's it. Me that's it. Good morning. Hello. Hello, brother. Me ba chwe fro saying. Me ba chwe 499. 49 yes wo nim dia yen said the twe ho for radio no na me nti onka ye. Brother, me da say. Me da ma sini adwuma fa amabo na no pay. Reporter me de ma mo no. Kai bi se bi o ma be di ho dwuma. Issue si ameni o ka say issue no eja ta. Ya do nyame ase. Ya do nyame ase. Na brother ni America ne say ye be immigration for no. Ye be se o mu yie pa. Sha ye wo wa ube hu te samana mafo te denfo bi ema bi a tebi o ma bubo mu chi style bi o mu ma hihye o ma chi o mu begu Ghana ha beton enuro a mu beton no sebi se enuro so mu ko medical school edu saying so mu ko medical school do say bra kwabna wo bi adim and so time ma me fo it mi begua thousands of people ebe ko up and down beton ton enuro be man fo yale wo man yi mu sebi immigration for it me hwe animu matankofo yi so mo fa hin o so mo fa luplo so mo fa fomo so mo fa hin o ti e be frɛ tani asami bi e ka no ye ma soja fo nkogu ye border no so no mu ni dwuma emfama ye right that's why me do this here Prakumi that's it. Good morning. Good morning, Ira. Me pa chwe fro saying. Indiana Evans, I'm Tracy Ashama. Right Evans ma me nti wa no pay. Yo, I no pay me bo abaso. Yeah that's it.
Nsensementi mu a asem bibia ira na anope efutu ana ode mayen efa sotie ho. Se okan First Kings 17:7-16 Onyame suma Elisha se onko oba kunafo a satam na ekomo aba. According to Bible no na maame no akane esam se magrin ba kupo. But oya sotie ye duane de ma no. Eno achi no onyame hira maame no. Right. Abraham baba akupe. Onyame se onfe nkoba for de. Mira say ye ne me ne wa ka wo bepene. David. Maybe sa nanum bisa me so for say who did this Abraham obo ne yere Sarah maniana. Ne come asem so. Me Romano asem penimfo ni mu. Sho manya ne uko banga dollar unye bi. Gawo for bratema nanu na mo sembe batema da mu bebe bia mu ko committee 1 bebi e freho casino. Omu jina kwam. Trese car no bakra ye makwan. Ko airport police station any baby a custom for no one. Years back, and TFIA could do program. Na ye de dan omude in Kantan we do airport police station wa. We won't say over custom for no one. Omude a block or in the omugu airport to one kasa. Ghanaian penning for you. Ah, ye walk Ferris Bureau for a tria tax. Go for $600 omu tria tax. Debbie. Court 37. A whole year security zone. And Falan in number one face with car papa no mamma no to tin. Na debia yeka say Ghana hawa yam penning for no onyame baby sawon. Debia me catch on say ya bo ampon yum maranata. Ya di omana semunsa. Oko Ivory Coast na me rebika me marana ho before. Ivory Coast ni kra uni kalante a yetumi de to self. Kalante. Ghana ha ye hwenkrata. Mate. Right. Yes, yeah, that's a papa. Good morning. Hitman. What's he? Obo very much. Mami ti wana pay. Maybe I fine. What's the 30 seconds here? Uncle, you bring tea. Hitman. The American say, "Shase, I don't know. I am matching. We could do circle. Me a be show mo go fresh you. Enquire won't be 150. A member won't be 50. And a man also. 100. You be sure mo go fresh. And you be say, car ben e do mo buy. Say you turn batches no. Say you turn batches akese no. And no do mo ba. And you be say, o tu ya na so fa fam. Ni nanya boda no so no mo fa. Boda no so e do mo fa. Boda no so and e do mo fa. E to pani ben ni se chire. Anti edu wa, ka ni du wa, wo ye Ghana ni. Na se udu sege toga kopa. Ani the immigration for the year no. Ewa boda no so no. Anya tam ketewa. Right. Some of one do wa. Aya na say basis no mo timu no. Aya na immigration for no. Mo boda no so no. Aya na say o mo mi ofrefra na. What's the me that say? Good morning. Good morning. Yeah, for us say. I only have 1+1 Sinters for Baba Baku opposite TFC. Right. 30 seconds here, uncle. I mean, what about Jumapa? Yamisha, the power. We share with you. Minia, on my way, this is a new idea. Bright check. Come on by and find a buy. And your bribe no more than Modiaba. And in my body, a organ, and penny for your mom did that, I bought an anona, and this annual money in Abba. And go for me, I teach you much, she said, female in. I said, in area, where could you, no, I could school and Tenica, where could the Bia and Tenica, in Ghana company for your job, man, Trani, Obia, to a pro Marvin, Obi to a dear to Naka or Hanoda, Hanoti, or no drink now to a trouble to a catcher or no, by Kuntokwa. You also no police or no Vicia, I'm here, Jan, or man had any idea she asked it. I don't mind the grossa. O man and Yankola my own, and penny for play at your money to buy us and to a more, penny for not more, you don't remember your money, you don't mind passa. Ade, many Mobiaba. Me that say. Good morning. Morning, brother. Yes, mammy. Your friend say. Yeah, dear. Let me do me who you. When you? Me pass your friend and I him you wa me kase fra sama. You or him I will bring you young quay. Me pass your mini abe my dear ha me bebre your mom bubu mo re no. Omo bubu mo re no bra kwa bloma do soon. Because mo re no mo bubu no sa na ekuro mo. Enwa no bia mo de bebubu. Omo mo re ama wom. Ena service ta fa Ghana for
ya so odin ne de ye nim nti onipa ne beto bread ebubu ne mo re ne da bi titam bia na yare na doso de so susu mienu so ye okadafo enene through date na me nam krom mi won se ka bi de tese omudo ma begu o mema ne me ema omudo ma begu Ghana bebre enti tese obedu bebi na okadafo omugina ho beye 10 na o ma to station okuwenim kakra be won so okadafo to station obekom sukra na omunya Ghana fo sebra ko na mo de mo ka biye yes ram okadafo ne omo ye kwankwan mo refo ne de munne wuduma kakra mayen right me pacho me da wase ohima yenso ye da se no pay good morning bra kwara me ba che frozen no ba ye ni ba ubire ni ye nkwai Hitman ye woni mkrofon ko amofa so mu di ra ka kire me ne papa o me ofri Togo mi ta ko Togo pa say ba brothers ni nim se nkrofo we nse so omodo omoba so brothers ni betwa ticket e no ma froka no ye du border ni so no ma yi wo maguo ye be yi bi afri ye kam ni asan yi bi go de dawo tika bi be bi yi bi guo eti brothers ya ne no ma ko se mun mi sin ko fam don ba ye mo mo nko na ma jo muska ni ye yo ne role fe na yo muka o mu soja na jo ye be ji jo mu nyina ska ni ya mo ma aba ni si ei no san o mu de wadi ni sika wa lodu wa twam tamadro mu nyina ye be sa mo muka no ma ba okay ti juma mo ye de o mu di nu yo ni sister no oni je ofrim mi ko ni je so ni je border so the same thing no mo ye okay o mu di o mu nyina go e se do na jo no mo ja o mu nyina no mo wuram eti ko am fa so mo de ba Ghana ha no right mate but I say we'll do a very final caller and we call it a day today on the morning show. Good morning. Good morning, bro. Me pa che frozen You're from Evans, me ka se fi ashawa. Evans ma meet you. Anopedi dem waseni mo ya mo dia ba. Friend says ni jail for friend say we me anka sama fa for mako Dubai da. Over for mako Dubai. Friend say Libya. Dubai di anka meka say. Yeah, my for mako Libya me ko du Agades. Me honie ma san wo Agades no. Kaya omo de ma me famla ka na ye ntwi ka. Na ntwi ka na me fa de ba nya me nkwan so na me timo ye nipa be 50 ni na ntwi ka na ntwi be 100 na e di afra na e di aba enti omo di omo fa sa na ntwi ka na omo di omo aba bi du Ghana ha no ma ye sa ba ore adwuma no e na omo wa susu osi na omo opani wo ho a odi omachi omo koye state ma sa nipa no omo ba Nigeria fo nso omo woman trafficking ni ade ade asawofo ni ade adwuma bi ade ma omo ba me simtress omo ma me curating kese ni ade don be du ase na do no yese mo ko sa tade na mo ko gina kwa ho eye obi adwuma wa fato no ho so wo Ghana ha o ye migration fo no o dan me wo bi na kwa benya ha ye be si immigration ni bi wo eye sa sikadidie ya enti ne ko se no ewo kwa benya right mate Evans pharmacy me that say abusia ye ntumi emfa calls ni bi ma ha na ye the phone segment no ye be see abira so say wo se yakọ me yakọ ye mfa ne je na se ma etifo no say omo ene atena bedu pempenso a ye bedu nya menhira mo pii de otumi frɛ ne credit wa say no ene ade de so bo try so be fra wentumi afrɛ no ye de na se nyankopɔn ehwɛ no so no mo no ho ban ne de ye ka ne say ye besre oman Ghana mampeni na tumi ni nyina kita wo enipa hodo amapa wo no ma wo no ye adwuma wo ya hyɛ wo no it's about time some de mani ko tua wisie ebedi omdwumadi omudi nachi mmɔmmɔde na mama accountability ni nya adwuma ɛsɛ mampeni da koro mane ntu obi ankra ɔno amfiri abankesie mu no mpa asrafo bi ni nachi na ɔmo nkɔ hɔ boda no so keke mane nka nkyire obi no de onkofu mu keke na ɔfo na ni ko tua wisie nkɔ hwɛ dwumadi ya ɛkɔ so hɔ no ɔno akɔba de yɛ kan ono be hu sensa na nokre ne ye ka kire ne ye besere ye ho ban monsem a enkwanka ye si amekese no nkra firi binduli ba kire mi sei tu ato ni patre omunyina wu mienu aprepra nkudi na radio presenter o binduli yes binduli e was northern region I'm telling you just now meaning say ye ho ban monsem enaye te ye besere wo momoden na omumfo omunansi fom na ye ho ban monsem ne ye mo ho ban yi ne di agora hwe edise kusua de ye no ama ho do a eje ta aidu baabia na kroni nyina bo asasa na mmofra hu na manne
na emma etete ne ade no ehyiase se sum na suja saa o mpenifo na mpemu a mode mra edi agro na enam omafu ne de ombedi nti omanwene da ache no na kofa asansensem de ba ye besere de asia mama hodo bi yakogye ta no Ghana ye mompa ye betimi asi se yentoto ne ma yia de besere wono mada going forward omomode ma omani ye borders na chi even Kotoka International Airport kromfo mani ni akiri because enim de nipa bitumi ye emre onya tumi a de obedi ne hia no Ghana ne nya tumi a de obedi enipa nyina bewu na ba akofo didi ame a oye okay e de besere abame nani enna ho pa titiru fi ho ba monsem ya hye so na omwa na ho ba monsem ne nkonkan se be ya nipa biara monam kuntuna gigi sika bi firi nipa bi nchen eja wono mbowura Ghana bedi yawu no omampeni mmo na mpa ho ntoma ne mpeni mpa mo ye qualified mo wodo opepa na mo do Ghana enkwaje nyina ya hye so na sa ne ma no eto entimi entwa kojo ansana beko no wonim the large man. The large man, yes, Matidin the pain. What is the large man? Matidin the pain, but I know someone if you now on DL Entertainment Show, no. Yeah. And come say, Anaba. The large man, the large man, the large man. Wuni mo Franco for documents ne brame. The large man, Franco for passport, visa, Sikano, iPhone, Fabra. The large man, Rena warem no reme kwao. Bese nenko ya mamre na isa me frame na nanu a omo nje me so the large man uni mu ho enye sa me bodua me ma 3 days and na kose me menda me ma 3 days man ni sika na bra me na bese enko ya mamre na nanu me fo munya adwuma biom the large man o last warning me too warning biom o last warning inkrani bese kani mi fu Kani mi fukra, kani bi abami, South Enquires, tie. Me about 3 days, kani bi abami. Your friend me nana otafrija. Masa me de, tiawa me boni tiu. Abrante bi atwumi edi. Sapa FM. Be de akona nanamu enim. Nanamu ye hu adwuma. Nanso me pese obi ehu ni nipa ban oye. DLFM. Fala. Wasanso ewia minyama. Itimene ne ba ha. Minim so tie no mbra no mbe ne ho ano e se mbuefu pa me buefu bebre me sha no asante ma yie na se me ko se me kokom iti me free Accra Wednesday DLFM 106.9 iti akom ni mu no me ne bo abrante no so no otwa me iti me kom wie sa na abrante ni di mechi kasa won gbasa ne e na abrante bae e na se nana Who afe? And I'm kind so. I bought some phone today. I'm here afe. And I brand a car so. Send a ma come my braid. Or person me piano codid. And I'm medin the chin codi fufu. Me name nearby. And a kumasi or the area who be pa. Say, I don't know once in a while. Tunya and I just say, worry. Minia, Bema no crown or a fine mind. Very, very fine mind. Ye di fufu ni wie me twa no so twa bi ene ekopa guest house eno kra me na me tua e o se ni momo nya adwuma me na me tua adan ne ka ene obo me todwa by heart me wie kra no ka che so me sama ne lorry fare kra na Kojo se we ni emugo on dia ba o she abaya na wakasa no se friend say okomfo ana okokome no kobudo e okumase na santima free mu se na abosum ne be nya se mo wasi si ofra bosom na bosom ne mba there be say comfort there untumi mfa na nanu achisa I mean that's not fine comfort untumi mfa na nanu achisa and come here na the large man so na yenko di kakra na otwa bi enti we no there comfort na ye ne ye bigami wafa akomfort na chi awa foforo enti ye bigami okomfort na fa na nanu machi na no de na ba wodi ja fi ba wa ha bi buguzo asem na esi na ye no kwa abonu pisa kwa onye obeka bi pa okomfo a okobudo de we die okomfo wanye ni yine na agema so anya de na betwe obi ade mpa ni the large man dela ageman dela fonso de nka kwa tia braid o person ni me pie na ekodidi e na me din na chi na ekodi fufu me nim na e ba ye e na kumase o de yere hu bi pa say ade no nya no once na why tunya na che say worry menua be ma no kro hu na
Or a fine mind. Very, very fine mind. Ye do for phone real. Me trebin on so trebin. And I compare guest house. I know Cramiana Mitia. I seen the moment when you juma. Miana Mitia Daneka. Inti converse. On one or two at the Annika. Enti we no yentimi mbremu de large mind bebre. Konfo no okutwa fa ho. Se unimi se obi koma eden kanfo pina anwade o. Oh yes, omoni abosom no omo chirim se na nadia. Azadia no onya bi once in a while. Once in a while to onya bi sa na se be mamba titibidi. Ena eja kobu do na naje manso amfa nche no. No no aside demand TNT kan ho. Ndi okobu do. Enti we ne agro na edi no. Onya. But we no Bomadin a wo shia lawyer Frank Kwabena Free Fire. Busa lawyer say sisia no. Sadia 7 aye no. Konfonya den. Maybe sa no kra. Me ne ba be interview sisia. Aja busa do, busa. Say mo story na magbo ewure ma. Everybody on say okonfo no oye na adwen say okutwi the large man edi. When I say go didi. Ana nyame ampatara the large man su didi. What you say? Nti okonfo no de nya hwe. Konfo nyame. Confirm nyame. Yeah, confirm na nanu. Be say edu baby adu idi. I say offer na nanu mo. Ah, nti na confirm nyame na baby adu dey say nyame bem. Right. Kofi be yakọ then abeka confirm asem yi na quick one yakọ. Yes mami. Confirm oni powers. Confirm powers. Confirm ni powers o. Yeah. Na ezimi atena na di code 111 acho adi a. Ujina say your friend and anamma. Now unim say wo powers an ka akwaye sare unim say wo yepe wo friend and anamma. Yo. Mate. Atena say am the large man about toriye. Free. See you be once in a while. The large man or your legend. It's me at to confirm. Well, thank you so much for being part of the show. Very good act of being a good guest. There's no one to say goodbye. I said I can see you come a production team now. And Shabba Kwajo Sami B. Or someone Kwajo Kwazigi B. DJ Mario, DJ Feedback. And I feel Kofi Taylor. And from Hitman, from Brakwabna, good morning. And enjoy the rest of our programs.